ne ma no obey omodan o se ketwa na nye ne ba na panyin ne de eye oba ne ba ne panyin no na ba no oni ne di ba ne di no nya oni ne di ba no na wahwe saa kwala no yaw na ma me hu se oba ne di bedi matam afa ma me ko bola na oba yi di matichi ketwa no me pa cho oba no na oba ne di no enye ono ne di oba no nti won hwe ketwa no nti sa abofofo mu tie me na yire ne de comfort so tie me a ne oba ne di matama yetwa mu wo honom ekọ me kọ baabi a hwa na menam ne be ma ne te store kora na oba ne di matam oba ne di matam ye me kan be ma ne se mami fi no odi watam oba di matam be ma ne to hu oba ma ne mo si sebi me ba okita me no kora na no ye nsuonsuo ma be ma ne di abufuo pam me ka gu no so nti odui honom na mekunu so wa akola be ma bi woni nchen nti one boy ni di mirika di ge na chi no na ko dale nsuo ni penti roba hwegu wo mo so ti mekunu ba na ne be yi marriage atapa ma na ni eden pa me na me fa asem se me ba se me be wale mama ntokwakon nti oba ni di matam oba na wo hibidie abofo omode sodas na hibidie oho oba na wo hibidie o hibidie na mitwam akobola na wo di matam odi asofofo adifo nufo o se adifo na akobo adwaman odi o matam hu Akoma difo wo bo adwaman ye na obo hu na nkura ba de so ye e won tamu ho odi be ma na tamankasa sabi odi be ma na tam kaje nse ne koteketwa odi be ma na tempa ti so wu me pa cha na koteketwa no wo ko hu ntokwai ma odi na tama ma so fo ni bisa me se ampa na me de mesere ye mama kasa na wotwe foforo yesimo wo December bosome no emo we ye bronya bosome enu nti enne dai ye ma obibiada frishia pa ane afe enkometri ye mfie so na yete nkwam wo apomoden a awu obibia wo nkwa na eye yade nko a wo so na emomu no betumi adi no adini ya na chese apomoden enso eka ho bi enu nti no frishia pa refie mu ba bi atokuro mantwa eni ntwo no mu na ye ma ya hwefo ne yetiefo enyina so frishia pa na chese ene eye bronya bosome ne de to so dum ye no December 12th eno eye dasron kokora enu nti bomode anaka ye ho na wiai na ye fa akoma mu nsam dwumadie no emra won to a wo ba bia wo Facebook bomode ana join ye wa akoma 87.9 FM we like page na wa comment na fe wa share de amaye wo Facebook for nyina fishia pa na ya ba YouTube nso wa subscribe and wa me notification bell na so press on you get notified na wonso wa share link na ma foforo nso atumi enya bi na wonom ahwe YouTube ya ma munyina so afishia pa sanso enna menya memo ya hwefo na ya fans wo TikTok ya sabre wo mo nso ehwe ya ne ya ma mo nso afishia pa na wona wo hwe yen ewo TV so onua TV ya mamunyina afishia pankran baby a wohwe bia say Chrome TV baby a wohwe bia Rabbit 1 TV baby a wohwe bia ya mamo afishia pa monkoso a na monhye emfa emaye Free FM 97.5 Tachiman won mabiemu papa na OPD Radio GHU Kotebo Radio Modern Ghana US Big Love Radio Spain and the Information Center Kochi afeti a rainbow tabiemu okotwi ni brofodu chese Washington ne dos ne tals ne nyina no wotumi sanya fadi agoro okwa rainbow to be kire stories aya ye free afena hyase abesi awieye wode atum wo ho a eno so wonum 80 Akoma Golden Ladies ma Joyce at the platform no so enu nti monsha ne Pizza Fan Club ye de ato so fans of Akoma nsem Akoma nsem platform no eno so edaso sanso and Happy Home edaso eno kemfo no say wo ba charity group foundation aduana ba wode ato na chese ho makoso a share dia my atomic digital satellite e wo chede for junction wo pe ho so wonum ebiemo Piwak natural when you grow fine mo jadre wie wonum na first story no enwo kapra ko nam ye re ne shonti yenkwe na ye ne ye maami a yenya no ha se nkodi nkomo
ho odi asam ara ne nam asam wada no wade nam wo nsam ne bia ni soso nsam ne bi mu oduru agya wadwo ebi nso anu wade papa wona wo beti se wo besi agya yi sofu bia kosukunde meyere sukunde wasi sofu wo kura twere konkonom na wagina no waka nyame asempa wasukunde ne yere onti aze wode ne yere kuntunu ho suhum sawam sana papa ni ko se sofu ne yeye se sofu na anye oba no ankasa wa ha ena mo batin se ma me mo ha wie ya kuradi ya do my pom to say ba che onyame ya mo afrisi apa afenko me nani ani ewu kuradi na wa huna mane wase sofu bia kosukunde mpachan asemu e wosukunde de mpacho de ma me ka no kre mpacho ogumani mase kwa ente sa besida na okura kasa wa ogumani mase kwa mako die tira kuru be tu nya sa de ne da wujidi me wa ne mfie aduasa num ni wujidi mpachan se wo tu nya sa de ade wini atenga mpacho se wa ye me ho ade obema ma wa ne mfie aduasa num ni die me tu mfiri na chingwa ye sa de ne da Kosia ni Bible ni. Mpacho me pe Bible. Kosia ni Bible ni. Mpacho me pe Bible. Kosia ni Bible ni. Mpacho me pe Bible. Yakopon to ne bua. Mpacho. O man bua won to ne nta. Mpacho an. Enso. O man bua won to ne nta. Mpacho me kwa sori ntimi emfiri nyame achi koye. Mpacho an. Ani awie yi platform ni nyina ya wodia. Chire ye mu free esoro ebesi fo. Mpacho ma ko ne say. Be ma me wa ne mfie aduasa num ni. A me ne na wo emensia ba ko na eni ho. Na menen eba etoso enan wanyeme wonya 14 years eno kwanyeme kwa mu anwie school enti wo wantumi anwo nti ade ne kwa kasiem ema eka 27 million beto me so enti adonfo me su frɛ nkɔfo ama wo modom me bi ema be ma no so okofan sebi mpreduasa na wo yaketwa o ma me te samia won hyeda eni ayi ti ma me nya 14 million by was wanya biem afa na metumani a na tumi ni menyame enti e ba e na chese nkofo boabo bia na me papa manso a me no ye sie ma no omo so boam bi enti se de na ka ne yim na ka me ka 8 million enti na metumani afa na mapem ena omo frɛ me kunu se eja kunta woni obe na wo no sa kura won ko fichire wakona saboa kana yenya na fichire enti yaboa bi wonso sa kura no wi anka beto adaka enti di obenya no fa dum ye ne fa ko yi akura me fi woka kire mi nuan me se woni bi a wode beboa me eni am ni akura ne mpra doctor mo ntu aka enti na me so wo doctor mo na chese ya ni abede sampa akura ho ntu aka ni woni bi wode betu aka enti wo mo pim na asa na wo kan me so sofu bi ye ne kwa so de me yare imra bi won na hwe me enti me ho to me ne nyina na kwa sofu no ho ekoda ase sofu no kura wo gi me ahwe me yade no o ka kire me se ena sofu pu ni bia mo mu aye hu enti se me kunu ni wa wonye me enti wo twen e ma me kofre me kunu bai ena o gi me ena o hwe me na wo twe ena o ma me koye me ho to me enti ekoda ase na me sofu di wa ye ma me e de ne mfa me no ase no se oh ma me asuafo ne sa yade no mnyi sika enti de mo ambenya bia mfa me da ase na me se papa de wa ye nti me no besum de me no sum fie mi ansa me ko hwa so de bia a me ne na sum enti aba asa no so e boy kire no na chese sofu no so ye Nigeria ni na so na wo bene esiempo hospital e won so na ye boy kire ma me de ko living quarters enti me ya na chese minim ho ena me fra ne yire se so for nso ne yire o mu ntitwi papa ne yire mpo de otekakra na papa ne on titwi kura enti me fra na se mama ya to me ni o se me mfa ne ko na me so me ni wo me yedai no se o ma kwa adu twen na me papa eba nti won ba ya o me ni nyina na fro ambulance no ne yede akola ne ko ye wo mu gina wa me ye no operation ni wie so for ne yire me pa chan e ma ye ni free theater wo kro ambulance in 2 million no tuaka na yele no tuaka no maami 5 million say je tu ne bia na omu hia bibi na de tuaka na msiyo no mokoye enti yeri akura ibe fie papa yi mehwe na wo mama kon ma akura ne bedi bie no wo mama kon ma enti mehwe saa mi de kotu obi anim sa adena wo mama kon ma wo se menena yafuo biko ma mehunu ba bia mefa medidi enti aja
media me se me nso so me hwa akwala no enti na kyase me dwa akwala no wie duru asori da me kɔ asori enti me ba na papa ne ne yire gikoto bibi ma ba ta nini na ne yire pampers ntade no de aka no de amame am de aba enti awi ase no na se me ho mfa me papa na papa ne ye empaibo na nsa enti e ba sa na wo mmakɔ ma no nso no na wone me yaka ne enkasa sa wade de ntokwa be mu a enti me kɔ no nam se na wantuwantu wo minti no me kɔ empaibo ne de mankra be ma no na me de me kɔe enti na nsa na ebe wie na akola na ɔka so wonko doctor wonka ho no me hwesa akola na eba oba ya se ma da se me ka sem che oni sofo me de me se bia de papa ne ye mpo ne bia wo be da se ana so wo be ka sem bi ti me de me ne ko papa na so wo kan se me papa se me kan che sofo se be dura nwumre no wa mo ama wo de squad fo wo be ba ne so wo be twa squad ama kwa ma yadom me pa chan wo be twa squad ama sofo ne so ayere ana sofo ne se ada ma ya wo papa dai enti papa me ye ni nyina wan kai ana wo so wo be ma squad fo abam so ene me ma praise fo abechi no enti wo ka sa no na ma fere pa se papa ne boa mi a mi kru na tumi esa asoma sa no enti me de na sua na me suo ene wo me de o mi ano ensu ena me de ye wie ena me bae enti me bae akwansi na ye ho nso ne nya off enti na me ko charge me phone wo baabi enti sa praise fo ne be si machi wo me papa no enti wo de nkrajai sa me bae en kan chem se de me kru be kan enti wo de praise fo aba enti me hwedi ena me pe wo ma me ne wo me kwaso no bi na me se me enko gya me papa e ho me na me ko ye na aba enti praise fo asem ne de gya me enko gya me na me ko pa ne cho so onya bibia anche me na ja wono na ye nyame nipa de saa bedi no na ja me pe nipa timi ko na kopa sofo ne chew se ja wonya bibia amfa nche me na de aduro no wonya amfa nche me a enkoyi na ja me kan ya na papa yi wo te ase na oja bibia ma ne kan ye afa wi ase ade a chen ya me hwe se me kuru baba ya de betum abusuafo anim se sofo na afa me wadi me ye wasi ma ko wasi wadi me wasi wana wasi sofo na di me wana kan sa me kuru no sofo na di me sofo na di me enti me nkoma sofo ne wa me na sofo ne de yade aya me enti yade na me yade no sofo na de yade aya me wasi sofo ma yade ba wade yade aya me e kwa ba so na fa so de yade ma wo sa me yade aya me ko me sisi ene m ko todwe e fa me to ase a ba me ntumi nante kem kitapoma wade wura wa na dwodo me ba chawo me ntumi hu ena mabusuafo se akonta asem ya obeka wo wodi wani hu ya na se obi na tebe ka cho se akura wadi me mako na che sa atumi ne ani abere sempa ade a menya bi da me wa ne mfia dia sanum ni na me dade pan mu 35 years ena obe fa me fa be ma da kopin se wani me se nyankopon ne me dance ni nipa nim ni petrim asem wo so obi afa na kopin se sofo no ye me fa be ma da kopin se sofo no ekopim se me de wa be men wojidi me pa cha wan because also kopim se sofo no Debi manona enke ya fetre me fa be ma da me da de pam o me ma me ne papa na dem koto ade pam ena wo de be fa me abde wo de yin se me anwa de pam ne kura ana lu bia se a wo gu me no etumi de asem kase me pa cha enti ma me pa cha waso wadi me mabusuanfo busa ne se unhunu ya na so bi na tebe ka cho se ekura wadi me woni mi anka waji obi yire atena hu fie se wa sori fie se mo ye mpaibo na mane mra wo sa ka se o ama praise fo aba se wo meche me enti wadi no ya be pin no chincha wadi me fa ne samere no ana mabusuanfo ese kwa ya ja bia bufie na aba ye twen ya na wotwe wo msa akọ so a sa no aka ade wo krontumi mfa ya me pa cho enam di otumi ne me da me ntwa toro se bia so wo kwhwe ho yade ya wo se sofo supunde me ka se bia wo ntumi nya adwuma no nti bia wo feel say wo ntumi nya nti wo ko ye no me pa cho ntisa a cho ntisa bibia ya correct me pa cho ai pa cho ai enti ya penu a de wosia na wosie ana mabusuanfo se ene de wosia na wosie na so oba ne fa nsamere odi a woni na bre aye japade enti woyare hwene yade ma ne ho nto no na japade anu na ye fa ne de ma no
wose wakache mebusuafo se asase no nim kwaje na busua asase woni mi ni ade chetma ko badwaman dia woni mi ni ade che woni mi ni ayale hwe ntimi nkoma sofo no a ode yade ma me no wonhwe me no nwa ne nka me yire hu na se na yade na ade ko ho me pa chance bia me kuta poma na me ko ye no na se mako se sofo no so yi ne yire free ne nkyan se so ode me ko hotel no ko di mi amintumi hu wagumanu ase ama etiranya bofre ya pam ahunu mako mani bire sam na me kapalo mani bire sam hwede na miti sei akina kuro no obi a wonimi bia nim sede bi sitie na sam na me kan so akina kuro mfo mu ntie me senkontompo na me twa samiti sa obi a behunu sanso me mpa bra na be ma no akobre na me de ne abide ene ayi beji na japade a obi a hwe me obi ko du mi no mene no abanyina mini twa nsa nyina mini noa obeka no kura na mo no ansa mene ni nyina no ansa fa ne ka hwe ipa chao me a mitumi ka hwe minum na mawan minum na matu mene no ansa num twa enum rodu afidru ho a mene na kuta sekan me kan ache a wo mo anim de obi anum sasa ma me kan me pa chao ache fo mu tie me pa sasa ma be kan sa me bua mene no mfia duase ni mi fra sante be kwai na papa ni fra china odi mbesu ya de pambo ene odi konye mmia wo se gumenu ase pa sa wo gumenu ase sofo odi me eye fra ne ntoma awiabo o se sofo aye den mi pa cho sofo mako wodi me na me nka ne sa mani abere sa na waka mani abere wo se sofo odi me ntimi nkoma sofo no wan nka ho ma bre ama yade be pim sa mrei bronya be na fe minya hoto mi da ho sa bresa se de me die kura bo me aba no a wo benya bia di no yesi sofo di mi ntoni mi ni ade che ja wajo wa gina no so be gina no so to free ni fie e sha se nso me papa wa gi ni tra ni fie enfie dum yenu nti fie ono obi anu se won na ha da na ode mi te wo me papa wu ye chei ene ode me fa kwansa bani no so egumenu ase seme abrent sa ensia ba ko na eni ho ntu ensia me kuna ma wano a empra me fa ya na me fa be ma da ne sa be ma no wanyo ho ade mpo me pa che waye me ho ade waye me ho ade enu ogumenu ase sa na ma ko se ampa se be ma wo no ba te wan so wote bia bi mu sa kemfi aduasa nim ni ntinka wo hunu bibi sa obehunu na se mikuta poma na me koya na se be ma no kodi sofo no kodi mi aminim wagu sofo na anima se sa ka se sofo no wode asam ne to ne so senya no kura kwa ye bibia me bibia to no wasa ko gina ensu ya na mene nu amu nsa bo me dua sa afiri enwuna mu ho abe ka kire mi wo fie wo me ko da ne dua na so wonko be pem ne se no se ne sikoye che waso oba ne se sofo na mam sika da sofo nso me no ba ka e ba ka doctor woso ntua won na mam sika ko tua ayi mi ba fie woso akogba dua nsa sofo na mam sika da ensu enwuna mu no ko ya ade no ma ko bia ni won no na sa ba mi fie pam ana obaka che me ne mabusuafo adansefo wo yakọ omienko dane yakọ akọ so nko me dia sa na akoma akira yin fiefo eho ye so bodua ye modua o mi hunu de o mo ka asem ni ko si ye wa medane ye dia akọ adransin na konfo bi wo ya fra no ogina ho mabusuafo ogina ho na nanse eja wo yire so sofu ni kura firi ho a wo mfiri wachi da wo yire osuro no ante sa wabodua se me moy ana nanse wabodua kamie nane wase me moy na me de tutu nsa de gunsuom ana nanse na ututu nsa gunsuom ana kire sei adwene be na ba wutirima e ma wo ko tutu nsa no egunsuom wabodua na yemie nane wase nana memi adane dua na che me nsu betwa kokko ena nana nso yo yate wodi betwa kokko kire wono nso betwa kokko ehwe ehunu sesa me mfiri na chia okay sana o mi adane dua ena nana nso mate wo ko ade chi kopa kokko bra mi ntwa kopa kokko bra mi ntwa ade chi ye koya ye tra ye frɛ na wase akokko a wo chi nda soro
insan kan ti ade echi a wada hene soro o chi no no da soro nti wantumi anche no wantumi anche no nti ade echi na na so yo ene ma me monko me ni mabusuafo ye komprensa wa ma be pim sa amre ti adane dua no donya be na fe mako minti sei hwede ma ya chenafo amuni me mon hwede ma ye enti abide pa na me kan sa na o mako enu guase a wagumi a wabumi kwa siasa gumenu ase enam dia bedamu samon ka bi mami na ebusu ayi be ma ne ka se bodua wo okache wo se bodua se ebia sofo no emfa wo abodua won kan mebusuafo na se wagumenu ase na me modua ensa me ho na me se me mo wo abusuafo wo mo se de me modua ensa me ho sase mo de to me so na ya nguase na wagumi ntie nya no kure pa me modua se me mo enam se me ka se me modua nti no me ho akoye hi wabusua no ada wo ka so mo ntie abusua nti se ampa na yabusua mu sa de na nya bi nti se makobo adwaman dia me ame nkama sem bepem sa mere mabusuafo kura mu sam se asam na kosi sei na se bia ensa no de akoma no na se bia ekosi sei enso ko nya nipa eye ho ade ne ma wo mu na asam ne ba obi a no kradu we abna kradu abna ma ko ni bra ba ni patimi ye bibia bi o adanti na wo modua na mfansa me pa cho ma ko me kwa so me ntu modua woni so de asore brabra so me pa cho me ntu modua woni ni so de nyame brabra ko di asam na ba na e mantem wojiri me pa cho me say woni ni se wa shada na bia me pa cho debi asore kro me pa cho debi ma ko Kristo ni me modua me pa cho debi ma ko asofo nyina me pa cho obi ane ni gidi ekuta to penti to ni bra asofo nyina me pa cho me mo me de me so nyame nyankopon me pa cho me de amenyame me de amenyame wojiri me pa cho wojiri me pa cho wonyai me pa cho debi sofo no na me pa cho debi sofo fa me ntumi nyesa sofo fa ma ko suhum sa wa sofo fa me suro me ho pa na ade ade nko na wo ye ma sofo a wonko obetimi ya sponsors ma fa ambulance ama wo bade ne ko masa ma 5 million masa wukuru mu akohoma me bu akohoma so ba na aso sofo me pa cho sofo no ho se de o siti enai wo wasiembo kunafo nyina o hwe wo mo siempon mpacha eno wen wo ofri wo nwia ofri wo nwia okay what siempon kunafo nyina achenafo mpo kunafo no wo maame wo ma ne no mkwa so re o mu kuna wuwe nya busumi bia wode ma wo bia yesa wukunu mu yi mi pa cha so won na hwe wo mu ti wo no adoya ne de eye na eye won so obi hunu krampo no wo hu sa wo ba ne na wo no nko school kro tumi e de ne ko school ma zafo no what say like ko so ye na yire ni wanyini na ni afi wacha mpacha wacha me na ni afi yujiri mpacha nya o size bacho so for say do sitie ye nipa ni kra hu na so nya ne pefo ne me mpacha okay wo kwa sorry fi okodi say o me bacho nansa o ye mpari bo nansa nyankopon ne me dance ni nansa pe enye wona okuru ka so betwa squad ama no bacho adana ye be wie na no soma sa akula na so wonka doctor na e ma ne baaye se me ma so for na ma wo betwa wo de squad fo be kono so na yehwe die din kan no a wo call sofo no so okoja yarehwe no eno no why na de sofo no ma no wonimu ne dada ana se obi na introduce sofo no de no ma me pa cho na me ni da na me yade da Simple Hospital enti na me da Simple Hospital ena sister bi wo ma me so da ho de wo hwese de yade ne ya no sister we yade enye doctor yade na me sofo bi wo ma mfa nkomo no na sister me chine abre o me nko ba bi enti me da me da mi wi ana me kono se ma wonwu enti wo dia me enko enti ayi mi na sister na ma fa me ne ma kura nko pie eno se ma mfa nko sofo no na me ma me yade ye ho na me ne ko ya ne ho to no enti ye ko ye so sister ni di mani ma ne me ko sofo no se o ode brofo ka che me so ma nko school ndi me nte brofo nti wo ka che sister no ena sister no ka che me se wo se kire me kunu wo ho ansa na obeka bibia na asofo poni bia ma wo mo wa ye hu anu ye de din kai no wa ko ma be hunu sofo no eno no enti ye no se ene ye me ko fa mi kunumra enti me kwa ye na nwumre no me ba wo amane me ni nyina na si mu e ko sofo no ho enye tam bia me dwane ko gya no ti ye kwa ye no na sofo no se wo yira ba se me hwe no me so me hu wa me ntumi enhwe no enti me nkora ye wa ha ni
ayafo ogu heni enti mpese wo bedi ha na wotwe na mehwe no na so obepre so dia na so o mepre so na o se na sei na o se mintua na o se o mi de menyi sika esuafo nsan yade no menyi sika enti ne woto na de obenya bia mfa medase na wo apne so ma ko menfiri na chi o ma nkwadwane akwhye ba bi o ogina ho bi na wo apne so na me no ba fie na me fa me ne na wotwe be pepe na so fun siko enti me ba na asa me hu nheda enyam yi enti ne yire ya no se maame wugiri so ho nto hu mu de nyame awi wate ko na ho beton ti e ko ya ye be dance wo akura mpo na ye se o abena sika de sofia ya ma de sika ni sha nenso yetu na me bi ka na so me so me bo modern apɛ kakra ka ho ne ye de akoda na se ene ye de ko ene ko da na se nti etomra bi kura na se awade de eduru ba bi ana wantwi ntokwa bem ti tomra bi a sofo no so waka kyem se ma kwadu una akwasori o be ma no kwasori nti mani hunu se una akwasori nko ye obi pia wo de akiro so kura nka nkiro pia be ka kyem mia minini bedi nkomo nti otumi tu ne kai sa wono mikro ndi otebrofo kakra nti waka ne nkola aka no ho a wo mkyira se yetwi adesira wo nti ne nkola mema mienu ka no ho nti waka ne twi na waka ne brofo na wo a won tebrofo no ma kyira se yetwi ama wo nti waye nti tomere bi kura wo tu kai eba sof mikro ho so wo ya se de janko obetwe no no obeba sore otumi ba no ho kura ba ni di nkomo ne nkola ne nyina ba ho na mfa ho saade na ko ba se ya na wugu mani mase ma kan bibia magusuafo ka se akonta se wo amfo ni ankohuna wo de ka de betumi aka se sofo na de praise for de wo mba de ntwa yi enti ye pa wo chew wo se mo pa me chew de a mo ma mo nua ba ne nyuntum se sofo na di nansa ana me braba ko jitum ana me braba ko sofo ngoyo enti me braba ko kra ne ko ne ko no se akonta na de nipa na nya ye de wanyi ntum se wa ye de obetuna agi atum so wa ye so fi so mpe na wo be wa no fa ne bre nwu na ni masesa na de wo ye ne nye asam ne ye ya sa wa de enwu ya wa de enso wonte hu ase ada na wo se basa ye kan eja mate atena se bia obenya ka se bia be ka chem na ja ware no kra na agu a adwuma me na ye ode me dia mam ma hwa okay omeka ho hwe na yenhwe we ni nyina echi na wo san eba ye na sofo ye 3 days empaibo a we ye se wo kobie no me eno no na wuntumi nko nsan mafie da so obekwa ko stay sofo 3 days e pa cho na me yade na me ntumi enante enti kai kora na mpe dikosi ne kwana no ade ba bia sofo na sori ne won ba bia motie no mutwe yani ya wachina ene onu so wasie mpon enti kira wo fakai enti me ye no ye pon a wo mo betumi abande no maba ene wo mo sika nso foroka me so na minisika enti me ye anam se o minisika me de be ko me so me ntumi mfa fom enti na nsa pede metra ho na me ko na nam se no one me nkasa ne de mankra no kura de me ko ne de mankra fi se na ye nkasa enti mankra ena me koy ene se wogu mani masesa asema me nye wo kato me so paasa sofo no eye prayer camp bi no abie anasa sorry ankasa ene wate bi ba cha wa tene mpai boku mpai boku nti otumeji nipa no wo ya no se wo a wontumi enko ne de otumeji wo etena wo nipa doso ho bi ba cha first pan de ne nipa doso na yini ba he no ya de ne ba he na obi akro no na me nipa no so te hello eja do me mo ha wie ya eso madam adom bibia de da ye de na oyire kuna do awan first na me yire no je de mi mejai ya da na mo ja ya papa o fi we ti ko bo ajaman na tun wa ni eja wajo ofri wachi kwa ye dan ko bo ajaman papa my am ready kire me kwan kura fa so oban yi ko bo ajaman na ye hwe se ye no kura ye besi na no ti se de ye sina ayi no ye kan se ayi na ya ho no oh david enwa dwane aya ye sina enu ti papa chechere ye mo ani se minen na wo me yire no me wa no be 25 years ni
we see na na metie ene ntokwa wonu aka se wo de ko to madam fu bi mi ani se o sere mi a ntin free ho ena mi 2 years mi 2 years abe week no de me ko central waju ena ye ko ka se no di fo e ma wo mo ye se me tu a mi ntuo na odidi a o mra meda madam wuti opa pai odidi o mra meda ampa odidi no ba meda no wo ka kire mi se wo de ko tu obi ani se adidi no o sere mi a imedi di le ho na o ba meda mi ti ase mi pe mi ti ase ye afere edi be na o kire o sa di akotu obi ani se Honda no ya na o yare a o ti me do ya me do bi na me ma ne ma tena o de mi sa me tena o fi am ti mo anu ma kokon an o ti bi mi sa me tena fi o ana ebe bo ti me won so se ne dan so se a won so me da me ti wo ti be bo ti me ana ko ka tena se o so me da me kwa ko fo ba de na ko de mu no adom o ba ba tu se o ba ho no o be kan bi wo ho ndu mi bi no ti bi kan 3 days wa ma na ko fa o ba no bi ko ka tena no me do ba ko de mi dem obaye ni no nfini ena ne wo dia abo o tu abo sa kuma obi ani wo ba kuma yo ye dia afedie ana mai bi fa no ana joro de ne ko na obo mi dia se insio no nkome no ko fa oba no o se oro fa ni na ase etia ana joro am fo so ya ko me dan tu me hu no ade ti am de kwato ni so ani se aba no o me kwa dan ya wo to wonko ana ni ka se me de to ni so ani se tamwa me ire no na mayo ho ade na be da to me da na bo na ko ba o ba no so me ka tro se me ba ko ba ko dem ho ama wunya ho da so na ate se o ba be to no na o bo mi dia dia me so wa ko me so ka tire ni se o bo bia na o ko me so bo na ki se nso me yire no amaye ho ade na bo to me da o so me da me nko fa ba be na wo bebo ndia me so aka na kiri afena ko hu me se maye sa no afena onu so na ne so anze ene wo se nye nko dan na me ko nsi no so ye ko ya obi ekuta na kokwa na o ma nke gya mu nsi mu ene o na adi ka ko bo wo kuru dia na kan ta de o fi akọ wo kuru fi ko ye no o kan ya na bo so nsane le kon fo no so na bo so me se ka wo na me kuwo no be man na me kuwo wo na me kuwo ne be man na me kuwo na no ko di fo ho na mo ye se me o pata me na me ni ngosi adu na m ta ne be tena ye na ye na wo mo ana wo ya re ko da fi mpo madam wo tie me eja dom matema so pa ana edidi mo afredie wo ya re ko da fi re mpo doctor sam ye be arsa botumi minu woni me na wo ya ko da wona mo frem se sam me nso me be twani ni twabe misaye kuya ana wọ́n bẹ́ẹ̀ kàtí ẹ̀ yẹ sọ yìí ẹ̀dẹ̀ sí ẹ̀fọ́n dọ́kítà ẹ̀ ń ti mìíràn kẹ̀sìkà bìrà ẹ̀nà mi di sika máa nbà baako nbà kúmà baako ní wàwó ẹ̀nà mi di sika máa nzọ́ nfa nkọ́mà nù wọ́n di kọ́ máa nù sẹ́ dọ́kítà nù akakyerẹ́ ni sẹ́ wúkúrú ní yẹn nù yẹ sẹ́yìn ẹ̀nà ọ̀sẹ̀ wọn nkùn à ẹ̀nà ọ̀sẹ̀ yẹn yẹ wọ́n yẹn nàmú yàrá yẹn ti fìdí wúkúrú bìrà yẹ́dí bẹ́ẹ̀ máa yẹ má nìbí nẹ́sẹ̀ adìyẹ à wọ́n kún ayé ìṣe ẹ̀dùn náà sáà ní wúkúrú ẹ kò sí ẹ mọ yàdìẹ no ẹbí bẹyẹ mà no afei deɛ sɛ wonim deɛ wo saa mmerɛ nso atɔ fie na woteɛ atɔ ne fie ɛbɛyɛ sɛ na wotwe ndikɔto wo nuanom anim ama wo nuanom nanse ka wote atɔ ne deɛ wobɛkɔ asufra ne deɛ wotwe wo tan a wobɛkɔ nam de yi saa eti wobɛyɛ yɛbɛyi wɔ ɛna doctor ne ka sɛ brade frɛm brade wanka o yɛbɛyi wɔ na aka sɛ doctor ne frɛm doctor no agye fo frɛm sɛ wɔyere ɛyi ne nɛreti ne ka sɛ esu ne na mma akɔraa de kɔmaa no yɛde wobɛɛ fie bɛɛ 3 days na yadeɛ ne sa kaa no ho dendendenden na ne wɔfa baako nso ne ofiri aburukyiri aba yɛbɛyɛ yɛ nana bi ayi ɛhɔ a na yɛsɛ wode kɔto n'anim sɛ wayare akɔda asiampɔn doctor sika deɛ mehwɛɛ no na wɔyare kɔda hɔ no dɔkta ne ka kyerɛ ne sɛ ka yɛ wɔn frɛ me mmara na aduru a wɔde bɛma no wɔmam bi ɛnso mankɔ
What can't I don't know? I tell you, father, no for a friend. I get your friend or the left friend. Whether or not what the cancer do, the can. I know. Yeah, a man will be on the can't ask them no. I get you, I can't know. Be on the can't ask them no. And I'm catching over the offer, and you must be dear to my son. A friend, must them call the idea and no better. Yeah, Chan, I feel with you. I said, over the three, just one. Why, yeah, can't who couldn't pay for into one of them. The other, I said, we would have question up in wood now with you. I know what I don't. Why and one year? And I'm Johnny, and not the end. Yes, what can I say? Bomb now, buy a bear 5 days. It is and standing in for over any fall down in the hole. It is Doctor Esha, also the Sinusa, and you be a mere and the queen. What the other doctor, I am for tunnel. The quiet came for 2 doctors. One got to the craft for who be a bar or be who fall down at Arkansas. And I'll see you, but young men, if you can't send me you marry a coffee, you're quite you do PM, you can't send me in that. Then you never 7, 8 o'clock. Then it's what is on my fault. I saw the fear there. Softly say, become no show ya. And Juana, I get you, but you're doing that. Oh, if you could tell them, I'm joy. Or come here and none, I don't know what you know. Say, is it soft with your cat? May I not go? No one near Bama. What can is that? Soft with your man, also, we got to know both women. Remember one of my years before. You come with that, I could have a no credit with your book, none to you. And yeah, no, if I say, you're in Kentucky, one million call none in Kentucky, at the end of and awful, but Yanni. The Jordan may far full, who call him in the Pasiada, a Jordan. And I'm far full. A frail, not make one holding me, Baba, a very mercy boy. Yes, the frail, not the phone of a mercy. Imagine an image of a mercy center. Oh, I was a temple, a softenable. Softly, a man, Memorano, you do 1 hour, not the star. You, and wow, Cassandra, and now what you follow. Ah, what's my body line? Man, much the background one, no need, but be a Kentucky. And I'm saying, I get you go back to the water. And I'm over the idiot to be an adjurer. A Jordan, no, Miss Swan, Baba, was that 1 quarter of your Uncle Country, that one bra, the uncle protected. So our ma, for 2 ma, 1 time here, softly said, while my million ma, with the squad that Banato. And you see, if I know what kind of software to come, what's that to me? And you want first part now, my woman, oh, man, and I'm to you. If you want me, Banny, Madame would hear me. Papa Jado. Me Banny, that's of no one you could do. Eddie, and I thought 20 years I was there. Oh, my son, I can't Roma, for the say, my threatening the Viano, Musami. Nothing to me, it will be seen my contact, no, President, near Bama. And I do near Bama to share. Other towns who come there, what woman dinner, what you are dinner, no, the funny said, woman, when you come there, what's one about woman, I know what I'm over the father about, oh, what are you? Or what I can do, almost a man, and yes, when my contact was to be food, a Juana, my contact, excellent, and one question is your. The banning standing in question, your, why now, and was our boy. Now you made a bell, and you know what you're not, soft idea. Will be at that. You can't walk by me in the hotel. My 13 to about it to me. And now, none of us, not one coy, none of us, the fair of another of us. What about the pressure at the what the cat, and I don't know what you know, what you know about it too. So the cat at your daddy. It's no fun to Obana, softly to car boy. I dare say, and I know for the cat in Kobe, the idea, when you play over Saba. Want to enemy and never cooperate. Yes, anyone. Soften now. And I do now, soften everyone. Oh, the minute, or the minute, let's say, what we think we see. At the other minute, after the 30 here, it's really soften you who's one, I don't know. I didn't know that we used to feel. It's soften the corner, maybe. My contact said, we used to feel. Coming for him, my contact is in the I'm quite up in the park. The answer, and the court, the and this one is going to run you about your maintenance. You are afraid yet. And you were the Mifa, or the make up with 2 years. So now I'm not framing. I was the call Abenati, the conform was my Bolivia, the Confucian, and I conform the Papa, which are count right when it's Papa. So
asoma mi se no nia oh confirm ga chen so me pa che no aye bone confirm ga chen se wo me pa mi cho no aye bone onia be ma e fe no mafu woni na ba ye kame nko ana na nto o nia re ni nia be ma e fe no mafu wo kan wo bi na so me pa ni cho wa fum no ma ko ta cho bo a sira mi a me ko na te bi o me te bi a mintie na ai minya bi bia otimi bo so say bia boni a waye ne say wafa wachi mi si wafa me e tawo konfo ni bi say sofro unko tiri no ma ko si sofro ma am na sofro wayire ko tiri no ma krom ha obi ani o ba na mbe gusa asewe si ya no bi ani Mako, no so ka ahaya ma betena no me mfiri nyame achi entwa nkontompo ade a wonya me fanto no so da wo ka se konfo no ka se won pa ncho oboa konfo no me na me kwae so wabo medua eno agye ni no ma eno ofra ne so wo mra enti oba na obusa ne se wo yire so wabo medua ye no kura na se nya no kure eno se wo ma odua ena nana no se ye gu ye no obodua wase wo mo odua na wo de otutu nsa na gu nsuom ena nana se na otutu nsa gu nsuom na kire sei wabo ne dua wura hwe ne ye nane enipa wo me bra ene me se wa me enu e ka wo ne koye ene wo se ene ye che onu so betwa kokọ ansa no agye adi ena nana se yo wate wo metwa kokọ nana ne ye miranzini nana nana nkase wa ye bone pa okunu jabi wasi ye beko nana ne se ye beko nana ni pa cho yanko nana pa cho yanko na mi te wo won wa ja to ma no so e no kure se wo ba so wo che nana ne ka e ti aja domo dia to aso mi come dia wo so ba kan de na mi kan dia no wo so ma no so da beta aja du wakani dia wankani dia wo dia dia obeto aso to aso dia ne etie wonu anya ko re mani tata wonu aba hono aba kan dia no e mi kan dia tie dia na etie o dia to aso ne yanko enti konfoni ka tenze waya boni wa kunu la papa no okwa pa ne chew na woni ama afuru ho se we asoma anya no kure adansi bo bebire wom woni ama afuru tu me dia ho enka se konfona ankanda ena se ye be fie no wa fa ewura bi ama ena mi de mi timba bi eti di na san kwa mi ta ko ka se mi timu wa ni bi eti o fa mi samre mi o sa de mi ko atra o ko tama mi atra ne tia mi enim se mabolu dia eti wo mo fra mi asam ye fra mi na wo sa de mi ko konfo ni hoyi ena ampelifo no fra o se na se ti ya se wo so abo dia ko konfo no won so konfo won wa agu agu se o mo dia na wi asembe na se wo ne ba ye kan kire no eti nsika o wo so na e wo ko akwaje no se kan dia si oh eti na wo de me samre mi da ni na fofu se pansan bra nti wo de na de san bai wo de san bai ya na san ne wo ko ahampanifo ba ko e de ayo ni complain se mini na ayafu na me mani bi eti nana no ene de si ya mi firi na ne si e ba na mo fere mi nana ne e bu san se wo se o baba ko awo wo to wo hwe no ti wo meji mu yaye eti won na de kwenji a wo be kan e wo meji mu yaye o se ni baba ko awo wa bena se awo to wo hwe no eti o ma meji mu yaye ana mfi a o meji mu yaye dia ene me firi ni si e ba na mo asiri ni Let's say something nyina no yo na what's ajadom what's kunadu when na worry fear say 5 years we tell you about 10 years we follow on see we tell about 10 years when you know to about 5 years we know we need to 1 years obi ani asema mi kan mi chatro that over from have a year mu a obi ani say 10 years bro 10 years kra wono na busu afie wono obaba sisi na wo mani bi ba ko na me na me nesu wo no papa say woyi woniema ntokwa kakra ba but ye bepe ntokwa ben na ba ya wo ba ni yi woniema de gu abonten no san ketua bi me ni nya ntokwa ketua bi oyi mi no matu nya so woyi ba ko pe
that be our way to a friend or no, I mean, say, a friend wants to minimize let you obium. It is me whatever I've been now. No, you do about that. And I mean, that's a coach when you can't run. And what you wear is what that's what you mean, my family is my father. It is 3 days. And what that, or what do you call what you want? And what you want to say at the time home that you say, okay, Australia or Nameda. Australia, no, better. And one that what will be any door, Tremia, what is the yellow? Canoe or the Johnny Breno. No, about that. Me or the yellow stream. I'm a maybe see on our Mabeda. And I'm seeing you, Matty. And on the crowd, you watch him. Yes, sir. And Tokwano, a young neighbor, will perceive me who say. If you say, or Bano, no, who's or Fawachi, and I didn't talk on about. And now, Bano, so fun. And I didn't talk on about dinner, and I didn't talk on about. Ah, our dear, one minute, yes, I'm now, fun, chief of friends, for him, said. I say, what sorry, I'm not feel, Ukoni, 1 hour, man who said, I very watch him. Menina won't allow Menina, who said, what from a kid. Not just 21 years, Nino, where who is a Kunedu, Afa Wachida. David. Well, no one yet. Why Yanakonda or not? Stop for the catcher, stop for the catcher, or Yanakonda or Bren or Command 6 million. Who is out and what? And I'm without an Obi any doctor na come say what make out a chat member no minini ba na chat member minini bo wo be yi na yari da we ko boa no ana moba na da hospital wo no na da ho wo kan no kure eja do mo kan no kure eja wo kan no kure pejuani hwe soro wo kan no kure wo kan no kure wo kan no kure akura no chiri se me brand mo fra wo se akura no aka doctor akaka 6 million to maboa binti boa bi ayasa me ne mpra wo tiaka okay akura no ye ya de wo dia kosi wo ba wo ye na wo ka doctor hono da bi eja dom tia me o ko wo ye na ka doctor hono bi pa cha o ko wo ye na ka doctor hono wo ka se me bushia fodi tu wanim ese wano anga yari ko da wa ko tia 6 million no me ba ni no ko tia tia no me de wa me ba no wo no ko ba apra no wa u buta no be kan eja dom okay let me bo obani say ye fan say eye obanu na yari da hospital nya koda no obani da hospital na wo hwe no asekuru ko tia da bills na so wo yes ka wo de ma no oboa me mani de wo kunu ene wa wo madam hu tie ni ye apra no wo ene wa wo akura ni wokunu ejesi akura wo bema ni da wa no yeto waja no ana ko da doctor ana o friend say ana wasa adani asem no ana o friend say ma kunta friend say akura no yeto awo ye no operation ni ka say ana so wo kunu de dem na me kwa ko tiata no tubu ko kan so okunu asem a o ba ma kunta anje kan ye nyina wo no di no kuro beta wo awo kunu wa wo de nyina no e se ko tiata no kunu na e so ko tia ampa ma mi ko tia e tia bi ma wo tia bi what is union with you and Faho and the Yapon? What are why I put down on my 6 million? What me what? Man, yes, well, you put down. So what says can be 6 million so for the coach and the and what the coach Yama were. Why? What's so you quada on who coach ya cano 8 million and in 6 million now so for the coach ya no cabin and what coach ya no. Akolano, me that what you know. And what is the me so from me run the catcher me so from me one can just do what you are what me what back me that 8 million but sabe na so for the case what could ma we yiri sika 6 million no na we yiri nyare obano na da hospital ya na yi me bana be ma me yiri na ya yi no yi ni ba ya na me be hu na so for man ika meba na say obey na wako hospital sofo ne hoda akwa yare sha wo akwa na wunimu meboa ya de wa ya ni ben friend nine kra ama ya de nu mu ani yi no na dan ku bi sei so ku bi wa anti so do si yale ya huhum ya de enti oni ni ko na wa ko bom sofo na ko bom pa ya ma no na wo fo so obekọ sofo ro wo ko bi
me come back madam dey tie me enti wada time wa ye yi ni firi doctor ba ye no na me yiri be ka kire me say e o fa tia madam bi o tin so fu bi wo atiempo ho akiri ho ba bi na wa ya de pa enti omla no on pa ni ko na on se ni ya de na ni ya de se do si ya la ni ye tuntum ya de ama me wo ko man ko bi ku ko ba ye na ka kire me say so fu ni se uwoku ana o se ane na se ne ya lu kurumla ana wo ne me ne ko anyu na se me nkompo ana ya se na me ya de na de ya me ya de na abo ko kan na obi bi so be hwe me na nso ke me enko ana me ne ko ye ti ye ko ye no ana so fu no buzan me ye no na me ane ana o se ne obetuma ahwe no na me ya obetuma ahwe de ane se ye me ni ye ni ye fe ana obubu eno ma bi ka e ko si da 500 1 million se e ye ko to ayi yeah, woman for for yeah. Good day, but we chidie wo mu kotoy. Emma was start hwe wo yire anameboa. Yeah. Nyam nam kotoy. Me discard ma top return. Me meet me. Me no ade ko one ni non koto. Won koto ade ko no. Eti be 4 days. Na wo wa be ka tell top na koto ama me. Eti wa di amam se wa atete na kwanje bi o se me ye. Emma ye se uye ye no ko asoro ho ko tu hwe ma office no ma bi nto ho ato ama mi wo ga so ho ato no ana se ne wa hwe ma ho ato dia 1 million ko ma no na fa daati ana ade ko ma no mi dia in kwato ni bi e fi ho na aso ba kwato ni bi wo ko na ko for toilet after you want to ko ato ni bi ana se a mi dia se obia su ni nya mi ti wo dia wo betima wo kwa mi fa ho apena o nya kwa asore no kana o tun ni no me down o dana anajo awio ye to o mu ye faibo o fi ana so na frɛ no ene ye all night no ko ko bi san kala no on to ko asore e di wana o sa kwa yale ye madam tell you o sa kwa yale ye na ta ko na simple ni wo hono na ni di test ni e ma mi ba ni se o fa nti ye yu o fa enko nyine mra oh e tu ba ye no ye yu we wo wa be fie ni 3 days na ya le ta kan ho din ana trainer who say what for those 3 days ya wa ba de won ze me mane stand ko doctor bi ana o ko to mi opening say why ya dey akoda doctor enti wa mama ni ka ama ya yiro na okoda doctor no wa spend wo be 30 days o okoda doctor no doctor ka tell say wo nya na mu ya le na doctor bi ka gusa say uku ne yire no mu ya say yana so nko a and you na mu okay I want to cry dey watch ye mu nti no say question e ba na we ya no say won dey watch ye mu nyina ba besi enti ma oba no na so kwa apostolic oni na na ko mi dem na ko na ko na so let say wo dey won kwa so rekra mi dem mi pastor bi a na ko na so mate na ebra obi kire mo sofo no ho dey di nkan a wo yire ko ya wo be ka che wa mo ko ya sofo mama kwanche mo ko to ho ne ma no wo hu se sofo ye be sofo warefo sofo wo yire sofo no wa yire okay mi de mi ma hu ne yire na mi yire no ne ba be ka che sofo no wa yire okay me da se papa wo ho no na ma yenhwe wo se oyira konya nemu nsan yade wo susu se be ma ben no ne ko bo adwaman ko fa sa yade no because authority here hono awo no na okofa be ma ani na anya na wu yade no authority ho anu ko koda no o tun ko da ho o tun ko all night e bia na dwinyina wo ho e ko na me bi sisi o kofa be ma no okay na mibo sofo no wo susu se sofo ni mom ana se mema ni bia wa sorry ho me dia madam me dia mi ko ni so for ti ya no so for ba mi so na kam de ko tell to no anti wo ya ni ko la ni bi na afa e pa no na so for bro se abeyi e go be pa ni wo na ko mako asam na kan na e da chi na dwo se so for na afa ma fa do se ni ko la ni bi wo ba sam na hweli ye hweli ye na enipa nyina nim se wo se so for na afa me afa do se ni ko la ni bi na afa me enipa nyina nim o enipa nyina nim wo so wadi me so for na di me afa do se ni ko la ya wo so me ani me ba che wo di wani ni ya na so bi na te be ka kire wo
wani wuri ya ma na so bi na tebe ka kire wo se da kire se so wo di minti no gya me afa de o se ne nkula em ni pa show mako enam ya de na wo ka no kora no doctor ne kire me se enam ya de no ebi wo ha yetumi nya ne toilet so enye enam nko na wo memeduro na se be ma na anum bia ebetu ansa me ne no koda sa beba ni tumi nya ne toilet so eni faako enunti anu frɛ be ma no se womra ni wo ma na duro ni bi na ono so amba bema mo hospital must bia doctor na nkyerɛ mo sɛ bia we no enye sɛ bia bema ne wo banko ada ne nya bate yetumi nya bi firi na bebre mu wo frɛ no anko what me what ya kwa ai wo no adini kwa bo so me wo tell say wa for me from there from na kwa for me okay na conformity to me boss say oh wo yire fum a wa fum no wa fa wachi be ma bi afa no aka ho so na wo ko ta na me nya no awo nanim wa ta Debi na say was a conformity ani wa ya conform was radio e was a conformity to me see the picture wo by say hey ma me wa fa wo kuna chi be ma bi afa waka wo kuna chi kanokura enti sabo so no be strike wo yet na conformity me SNP madam we tie se wono ti wo tell sofro pa no na wono me dey to so me asori fi ho no okoro na ya pa no me say asori fi me ne tan me tan me san kire da me fa me ga za wo bodo ma da so me say asori fi ho na be ma pa no wo to aya like what dwene wubu wonye nam yade no bi gina so say me no e ba so me mienu wuti aso so no me na ma gidi say wo konye nam yade na me be me be ka me yade me da se wo ma me pa cho woni wo yiri ajadom kanokra because say you people are dealing with abosom any abosom yenye wo yiri ni ani yenye wo so ni sa na yi adwuma yenye obi ani but mama misa say wo fa wo by 21 years wo to me aka say wo hunu no kwambone so kopi me say yade ba ye me pa cho yade na ba afibe mu busumi mi ensan na sensi ye na je say busu wadi ni busumi mi ensan ye mu afiwe mu busumi mi ensan busumi mi ensan wo ti yade no o ba ta so wo yen no yade me nka tell me wale me che say afiwe ya nkasa mu busumi mi ensan busumi mi ensan na sensi ye me da say ene wo ba no anso na free hospital be ka kire say yeso wanya na mu nsan yade me wafa on me to me wafa ni na me pomani me wafa na fira me ka kire me na wo fira no me to bi kan wo so won san kan no a eni wo ka kire no wo sa eti si ta bi nya me hwe wagadom ana me ka no sese ye mo de abosum ho na moko na abosum so de papa ye fa wo mu ni agoro me be say 21 years ni wo yire wo kwan bi so basa bi so se da bi kopim say na mu san yade yi eba ye but ma me be say 21 years ni wo fa yire chi madam 21 years ni wo fa yire chi mo ko no da enso na ko pe na ko mo ko na mi ate no eja 21 years ni wo fa wo yire chi mi ko le ti da kopim say onu so ta say wo me da ho mi ka je nse ko fo ba me na da ho no o ba mi dia na mi ko le ti so da 21 years ajadom wo bi a wo yire esesa wo niam gu ya wo ko han dan wadwufo se kone kwotena no oba ne medi wono aduane on family wo didi na wo meda ho good wo se 1 month pe ya wo ba no fama ho no wantumi ahye ho so kofa ba mebua madam we dey asma me kai no sa wo no mo mutu mi ensan mu dia na ni kanu no be ye ho no na me te ye ho no am tu ye no ana me ka se me what if you want to tu ye no anya sen me ba se me tu me ko be 6 years uko be 6 years thank you 6 years mu no a utu free fie ho no ukofa ana ukofa sa ba na mebua ana obebo me bia no aboso me say na di ya na wo yire emeda wo cheni a wo de kofa sa ba no okay
abosomi nsan ene di ya na wo yire ma no wo meda ya wo di ahomete e ko fa asaba otumi wo meda ana mi ami ko ka tell say wa ma meda na fo ba ne be wo be o no ami na ko ka tell say wa meda na fo ba na ko akọ da na so be tunu na oni ne ko abo je me na yo ya me shira pa ana de ko fa asaba no e pa chi wo enfie nsia mu ne o de ko fa asaba ne wie ya no wo ne wo yire sa dai ana wo ne na bie kwapem na ye kasa yi na mi ka se sa bia no na wo dani bia no na butu ne ye me ka dua sem tobo ajadom me ka dua sem me se ebra wo ko fa asaba no akiri no wo ne wo yire asan bedai o se sa so wo mu ani e wa dia be pin so ni na dai kema me before sa bosum ayi enfie no a edi ya wo yire be pamo wo na wo kwotena ba bi kwafa asaba no na wo yire wo sa namu nsan yade no na wo din nsan yade ya wo na de yade no ejadom wo na wo de sa yade no namu nsan yade na ma yire wo nya firi wo baba ko na akwafa ya no ho ka anya ta won de mini be fa bia ta mini be fa ejadom me se wo yire ne tu wo ko ye na wo yire ne sa yade no na wo so ni problem bosumi miense ye mu na wo yire anya sa yade no sa bosumi miense mu so no afa sa bra na da ejadom ansa na wo yire benya sa yade no wo na ade ma no yo enya be sim na ta mi na de ma no a ejadom wo na wo de ma no ko hospital ni yanya wo test ni yahwe so wo bia na wo ni bi mi pata so mi enko wonu so wonko wonu ejadom ya de mum ya nu nyina be ko hospital whether you people like it or not ejadom wo be ya test woni amna na duam na ya eni ho na put it to you ejadom sa me bo ejadom sa ba ne nkwa kra na ofa no sa wo ba no a wo yira ma ho boso me pe wo ko fa no wonu nko ne wo ba wo fa no madam wonu nko ne wo ba wo fa no ajadum yi ma no wonu nko ne wo ba me fa me fo na ti oba bi ebi e ba pe me sa me ka sai e se pe bi asem ya duro o dai e be pem ba bi asem ya duro sa ba ne nko e be pem le mitimi aka sɛ na wo yire ni saa yadeɛ no wo kɔfa wɔ ba wei saa no wo yire bɛdae n'akyire wanya saa yadeɛ no deɛ a sɛ wɔamfa mfiri toilet anaasɛ nneɛma bi mu a wama no ɛnam nsaa yadeɛ na mini tubiri fo nsia no ɛna me yadeɛ no wɔ me ho na ɛta me deɛ me bɛbia nkɔ hospital yɛnka nkyerɛ me agyadom obiara ne system any sadia yade to me fun in term of will be HIV is in the one show be would next week will be any bit as as we move. I tell you, we need that or power there, someone a yadiano. You brand man will be doing ya. Never walk out of me after I mean now. My enemy beside say even soft is a soft one in po and I say yes soft one in po and when a bow man here and I would do any who now what else you are here let me go to stop Roma will be at the farm amount will be a loud man what farm amount you know the catch me now go me phone so say bia obetu afri ni kunu fie ni wakwa akotena asori dam kosi asori fie kosi sofo ne ema ne ade but obi ye bibi ma obi sand ye woni pakra ya ma nti wo kura na wo sori na wo fi sofo no ma so be ma le betere na mi no man si da mi na mi tie na ko si sofo no ma be ma hwan le betere da so no be ma hwan na ko da ko tie gbe we sofo we nyame we nyame na wo ko si no ma mi amati no ma wo busa ku se oku awane wa buru e fan sa de wo ajadu sabra na wo ye sa ne ma ni nyina no na wo de no wonye like on se wo ne ma onu aduane ma wo ko da ye na mti no ma wo ti mi no ma da Mako
nipa ahyɛ mpɛsɛ wase wo wadua agya dum odi atwa na wo sare akɔsi sɔfo no ma wase ebra na wo ko hu sɔfo no wagyae ne nneɛma sie wagyae aduane no wagyae ne bibia Maako mintumi nyɛ saa ɛnte saa na bɛma ne sɔfo ne nneɛma wɔka no obi yɛ papa na da no bi yɛkɔ asɔre edu ɔna ne yere yade ɛna papa na esi nneɛma ɛnoa ne da mekɔ ɛno ɔno na esi nneɛma ɛnso ɛnyɛ ne nko ampo me ne wɔn mo ɛkɔ no ɛna yɛkɔ na papa esi nneɛma deɛ betumi ahwɛ amere si nneɛma saa ne yɛn nyina so mu ɛna esi yɛ enti da kropɛ enti mi akɔ na me bɛn fie ɛna me se deɛ ma me kyɛ yɛn nyina me kɔ na sɔfo yere yade o no osi nneɛma enti ne ntumi hwɛ ma ne nsi ɛna yɛgye ma ne si enti na ama yɛakyɛ no ma kɔ enti saa Mako, me too metna nka asema wonya ye nto no so da. Me too nta me kasa nto no so do. Me too me kasa da. Tumi kasa da. Me no aduane mani di. Aja dundru ba bi kwa wose no no na me bo a. Me say, wo so me no. Wo sama. Me no na tia, wo so me no. To fo no tsale ya de no. Apeli e be wo so me o ti ato fie. Anopo, anyume, ada fie. Ye ya ma ya ho say. Ani mi tiri sie na so tiri die na anwumira aduane ne mada me koya aduane sia dofi me si na me busa na ese me to ai wo se me baba ko fam na pra na nko ana wo agya wa kwatore adanu ma ni aduane ma mo ma fam bebe wo di me aduane atia wo yesa wa nya de me se wo yesa wa nya de wo agya wo kura sa ho wo agya wo kura aduane si wo adu asore dem busa no ana ma bisa no wo yi anu tie Waduane esiwo abro mi wu se waduane koro na magya duane no na me medi me duane na me di wodie esiwo na me ko enti sada wana jinsi ogu manim ase kwa wo se me na emon wo mpame ense me ho amukọ ba bi na sofo no eyemu yi aya mo kodo sofo ni no dodo Mako me no ne sa na me so se sofo no me bibi no na kame enkosi ni niema na me nsa ma me kan kire se makosi sofo niema me koye na yire yade ye nyina nya me ko ni pa me ensa Madam ko eni eso we di entumi hwe ma papa yin sin niema eni esi wi eni bai ye ba na so de ma me che ye so fu ye ko eni osi niema ye de na oti ye wa me kan cha na ye de na ati papa atanu atanu tie ya ye ko konfolu hono konfolu bu san u zo ni ko si so fu no ma ana wo kan se de wo kan ya me ko ye na ni yira ye chou ana la so fu no bu ame ana wo na so no ma cha ana wo wa man be se su le ana wo na tie konfolu se so fu ma cha ma ja u ni je te be ma cha ma ja ni je te u cha no se me bu a nananu ni nyina ha enyi nananu bodina ya di waka meme na ka nananu se wodi nka akura ba ho ama waka se nya no kure se sofu ni firi wakura mpa wo yiri wo suro no won fa wachi da wo yiri won tumi nya sa de no ma ho nyina ya ba ko ye tena enipa ka ho enya me nko na mko ye enipa ka ho pa na ye ko ye nananu ho madam so di ma ba ho emi anga ta mi nananu ho ye mo antan ya ko me ma ba ba ho ye wukuda because asem way there so wo ba warifo atumi ama sofo suhum sa wa agya wadwo ade ane ko ne sofo ni ko metu kuro yi agya dum se hwehwe mu so na so fa no so papa e ka da utiri so o ye hwehwe na ai konfolu kwa yen kwa lo ya ba wudi me yire ya di kan yo bi no be kasa ba agya dum ma be se wa asem way ba ko onyi ni se wonkwa asore ya wo yire ekwa asore no wompe like wompe ti na wodi sansem ne to ne so na me hu no wa me fitie je wa kwasore ta na me ya fe mo tro so da me wa no ade bi wo kwasore apostolate ya wo kwasore enti ya dum usu obi aya wo yire dan usu obi aya wo yire dan Mito wafanati wafami mati mimi yiri wafamati obi afa ana wa ai mema ko jadom ada ube mewu no obi faire ube mewu no obi faire na ya na wo ma ya faire ya ni ebe mewu
I saw you one of my Juma Yen, Abani. You know my own Bojamano. Yeah, remember that I have 87.9 from Akoma 7 Jumadian one was so good so would you know. I hear the same Gagadomosu or Beba hat, young cranky a batch of dada. Talk with you, no baby, I was here, Renya no crabby, a benya diamond. I am Guasiaka, and answer no crania womb, your chair one basis. Na menen eba etoso enan. Wanye me when you 14 years. And okonye mo kwa mo school. Enti won to me nti ade ne kokasiem ema eka 27 million beto me so enti adom fo me su frem kofo ama wo dom me bi ema be ma ne so ko pan 7 peduasa na wo yaketwa o ma me te semia won hyeda eni ayi di ma me nya 14 million ba wo so nya biem afa na metumani a na to me ni nyame enti e ba na chese nkofo boaboam bia na me papa manso amene o yensie ma no o muso boambi enti sade na ka ne yim na ka me ka 8 million enti na metumani afa na mapem ena o mu frɛ me kunu sɛ eja kwenta wonu obey na wo no sa akora won ko fichire wakona saboa kana yenya na fichire enti yaboa bi onso sa akora no wuya nka beto adaka enti di obenya no fa dum ye ne fa ko yi akora me fi o ka che mi nyan me se woni bia wo de beboa me eni amini akora ne mpra doctor mo ntua ka enti na me so wo doctor mo na che se ya ni abide sampa akora ho ntua ka ni woni bia de betua ka enti o mo pim na asa na o kan me so sofu bi ye ne kwa so de me yare nwa bi o na hwe me enti me ho to me ne nyina na kwa sofu no ho ekoda ase sofu no kura wo gi me ahwe me yade no o ka kire me se ena sofu pu ni bia mo mo aye hu enti se me kunu ni wa wanye me enti wo twen e ma me kofre me kunu bai ena o gi me ena o hwe me na wo twe ena o ma me koye me ho to me enti ekoda ase na me sofu di wa ye ma me e de ne mfa me no ase no se o ma me asuafo nsa yade no m nyisika enti de mo ambenya bia mfa me da ase na me se papa de wa ye nti me no besum de me no sum fie miensa me ko waso de bia a me ne na sum enti e ba asa no so e bo akire no na chese sofu no so ye Nigeria ni na so na o bene Simple Hospital e won so na e bo akire ma me de ko living artist enti me ya na chese me nimo e na me fra na yere se sofu no so ne na yere o mu ntitwi papa na yere mpodi otekakra na papa ndi on titwi kura enti me fra na se mama ya to me ni o se me mfa ne ko na me so me ni wo me yedai no so ma akwa du twen na me papa eba nti won ba ya o me ni me nyina na fro ambulance no ne yede akula ne ko he wo mu gina wa me ye no operation ni wie sofu ne yere ni pa shine e ma ye yi ni free theater wo kro ambulance in 2 million no tuaka na yere no tuaka no ma me 5 million say je tu ne bia na omu hia bibi na de tuaka na msi yo no mokoye enti yeli akora iba fie papa yi mehwe na omu makon ma akora ne bedi bie no omu makon ma enti mehwe sa mi de kotu obi anim sa adena omu makon ma wo se menena yafuo mi ko ma me hunu ba bia me fa medidi enti aja me de me se me nsoso me hwe akola no enti na chese me dwa akola ne wie du asore da me ko asore enti me ba na papa ne ne yire gikoto bibi ma ba ta nini na ne yire pampers ntade no de account no de mami am de aba enti awi ase no na se me hu mfa me papa na papa ne ye empai bo na nsa enti e ba asa na wo ma ko ma no nso no na wone me yaka ne enkasa sa wade de ntokwa be mu a enti me ko no nam se na enwantuwantuwa mu nti no me ko mpai bo ne de mankra be ma no na me de me koi enti na nsa na ye be wie na akola na o ka so won ko doctor won ka ho no me wesa akola na ba oba ya se ma da se me ka se mche oni sofu me de me se bia de papa ne ye mpo de bia wo be da se na so be ka se mbi ti me de me ne ko papa na so kan se me papa se me kan je sofu se be dura nyumre no amo ama o de squad for be ban so wo be twa squad ama kwa ma yadom me pa chan wo be twa squad ya ma sofu so ayere
ana sofo no say ada ma ya wo papa dai enti papa me ye ni nyina wan kai ana wo so be ma squad for abam so ene me ma praise for abechi no enti wo ka sa no na ma fere pa se papa ne boa me a mi kunu na tumi esa asoma sa na enti me de na sua na me suo ene om de o mi ano ensu ena me de ye wie ena me bai enti me bai ya kwansi na ye ho nso ne nya off enti na mko charge me fun wo baabi enti sa praise for ni be si machi o me papa no enti wo de nkrajai sa me bai en kan chem se de mi kunu be kan enti wo de praise for ba enti me hwedi ena me pe wo ma me ne wo mkwaso no bi na me se me nkogya me papa e ho me na me ko e na abanti praise for sem ne de agya me nkogya me na me kopa ne chew so onya bibi anche me na ja wono na ye nyame nipa de saa abedi no na ja me pe nipa ti me ko na kopa so fo ne chew so ja wonya bibi anfa nche me na de aduro no wonya anfa nche me a enkoyi na ja me kan ya na papa yi wo ti ase na oja bibi ama ne kan ye afa wi ase ade achi ya me hwe so me kun baba ya de beto abusuafo anim se sofo na afa me wadi me ye wasi wadi me wasi wana wasi sofo na di me wana kan sa me kun no sofo na di me Akoma sofo na di me enti me nkoma sofo ne wa me na sofo ne de yade aya me enti yade na me yade no sofo na de yade aya me wasi sofo mo yade ba yade aya me ekwa ba so na fa so de yade ma wo sa me yade aya me ko me sisi ani mkotodwe fa me to ase aba mintumi nante ken tutapama wadi wi wa na dwodo ba chawo mintumi ana mabusuanfo se akonta asam ya bekai wo wodi wani hunu ya na se obi na tibeka cho se akura wadi me mako mesha sa to me ni na waso egusu awuti he yasi amagani amagasha ye huna magahoho na woni mzazem we no nya de bedran so ye hwehwemu no afri ne dai ya sori a de akwakosi next week Monday ya eja kwami adom obi afa ne re wo akosi sada no na chese oso obeba ne week ne week na onkwa beso enti obeba enogradu amen enogradu mako mesi ko sua ne bible ni ye se me pe bible wujidi ni pa cha enogradu ni pa cha dada mi studio ha ni pa cha me makuma mpita en dada mi studio nyame nenu ni peti na so abodua pe ni pa cha an dada na ebo eno de na me nya hunu nyankopon na me nya hunu nyame ma me something de na me nya hunu nyame kanokura mi mako na me nya hunu nyame ma me kanokura mi ni pa cha na me nya hunu nyame wo bodua no sa dua no bo anya sai ba cha na me ko sori nso sa na wo ko sori a e wo sori ko fo wo na wo nyame sunni wo brebe na be hunu nyame ma me enti na me nya nte nkyere kyerɛ ase brebe na be hunu nyame e bodua kwa bra wusi asofo na be hunu nyame ba cha sa kyerɛ ni betumi asesa me apostolic wa kwa mi wo no no asesa me yi me firi niema bebree me say apostolic asoro wo confess me ba cha me ko ni a kyerɛ me pa na na madwene me mfa na abeshi asofo na nya sai ba cha enso mfie be e kwa nan ni o shi asofo no mfie be nan ni ene wa kwa apostolic wo kwa na nyina na asofo ni asesa wo say ya kwa so di o ya wa so do kofu o se bi wa kwa ya kan ye ntie siesi no mo kyerɛ pa na me na ase madwene me sofo ayo me pa cho me ntumi nyesa sofo ni me enka be bodua me pa cho sofo ni me sofo ayo me pa cho sofo ni me sofo afro me pa cho sofo sofo esina sofo ni me sofo awi one obo ame me pa cho one obo ame wujidi obo ame me pa cho wuram me pa cho wuram me si ye besina wodi wuram ye besina sa me pa cho mako wu sa ya no kra wodi de mo pedi amfa me pa cho me pa cho okay me pa cho ya de enya kataso mu aso me pa cho enka so ye ma me ti ko be de de besi o me ba cha mate me ba cha mate wini ye what ye nka me to nka wo tv super no so ye kwai me ba cha enya no kure me ntumi nya saade me suro kura me ntumi nya saade ko bi abodua pe na se no modua dai sa amle no na mkwa so nso na me nyante ya mso ne nkyerɛkyerɛ na sa me ba cha me ba cha me pen sa pa me pen sa aya community 7.9 FM so pen sa ne ba ne sa so dia ma mami judi mami nyuni Tacha Jimmy na so jodi mate maya ko Bible center na yene Asaibu MC enkwedi nkobo MC Mako ye ma me yanim ma hwe pa ye ma me yanim me pa cho mo fa picture ne nto so ma me asa na makwa MC ai mo fa picture ne nto so ma me na hwe edua no wo so obo ne sen pawpaw ni yakọ iba cho wasi so so fu na ma sika da
wono an ko bo ni nsuom no sa ba be ka kire me sofo na fa woda aduane nya wa na so wo so ma misika da say aduane no boy sofo amoska mbacha banya so no da ye nti no mo e ba ne ka doctor e no obo ame na me ne ko sori na me am no obo ame me pa chan wa wuni e wo na da so no me pa chan e no agidi me pa chan ene ma yesa no ene ne wa yesa no guase ne atete oh my god ene ya dia ye me obi be so oh my nya gidi wuni me pa chan bra Facebook live akoma 87.9 o to mu ne sie za no me pa chan achina obi anim same ka eboa adwendwene anu guase ne atete ne aho kire de medi kura bo me se wa ajapade am yeso no na wasase enti me bibia wo no na sase so wa gini nyina de be kan wa ajadum se wa wi ade pada wa nam sana mitie wa nam na se wo ya de za no me ma de se ye hu kakra hu pa obe ne de ba ko mame no asoponi e fata no zo enu ho fepa we de na de ofira de e be peponi na bia ma na oh enya de ketwa very beautiful ya dwenjune nna kwaye ya be hwehwem okay MC Mako ya da ya tiefo nyina ase Mako ena awia yi de ya de enchia kese ebe free Bible center ya so ye ewo ba bia e de ama ya hwefo ne ya tiefo da bia ne da nyina obade ya adom na ya betena sese ya eye apomuden ho asem ne ye ka ewiase wote wa so mo apomuden de ehia wo efise mpanimfo aka no saa se obi benya wa na firi yare me so edi enta because yare ye wa enoma bebre wo ho wiase mo wuntimi nye edu nyina ye yare ana yare nso timi mapani timi dane abofra ketekete ni nyina ye yare etimi sew se se be transe ni e be kasa afa yare ho amwahu ba bia wo benya wa yare sa ama wo yare akwa ma me papa no wanya so pa no wanya so no watie eye Bible center enoma pa ye wa ye de brewo mi so emfiti ase no de bedin kan se fire number no se de be ya wo betimi afra yen na fe de ha obia no waka kire yen ni ama direction no aba ni ahwo yare na won so ho ato na fe wanya ahoden akoyi wadwuma me pacho Bible center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko e kan ho ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacho sa wo hwe Bible center ye kira kwan a wadaro makumase ye wo kumase atonsu ago Governor Hospital kese na esi on dachi ana abahu Bible center afa wudu ani kire sunwan so a ye obi o area 4 sunya magazine ho eho ne ye wo afa wudu ani kire koforudua so a ye wo koforudua ajusu station eho ne ye wo ye no mo sports stadium no ene di hwe ani mu afa wo konkran patamon so a ye obi o tema a me kese ye ewo com 16 lashibi a ye Bemba West Club anamba West City me so yare a ye beka ho asem eye nkasemu yare no sebi na etete wo maame na wo papa wada Roma furniture Bible center ya so ye bia no ye behwe ne ya ma dan de nyina ya ne ye ka Bible center ne ye kan kasemu asemu a eya na obi te wo obedwen se a dan de nyina mete se nkrofo ka machina ko ho saa enso me ho ntome da bi ma metie de na ye ka che on se de ma Bible center ye dan so ewa afoforo mu ne se ye de aban ene di dwuma abia baabi a wokoye no obi akyekyere bibi di aso ma me papa enya enho aduro no obi a wo ade a wo de sa yare edi hu dwuma enti na Bible center abere bia betra se kache wo se arthritis ana rheumatism sasabro ana cancer kokram ana ato won kasemu a ewo so wo de Bible center titiri omo wo enkasemu yare te se ne spinal cord ebia wakọ hospital akese bi yaka chense na chikase no oyare abamu ama hawo abamu ama na rere afi wotiwi mu ontimi nante de ye ka chena ne se ye be no operation ma me papa na wutie me so wobubu fie ana ontimi nante aye spinal cord yare enti na wotifie a braba Bible center obedru ade me down so ne se yen ye de aban na di dwuma wo yale na ha wo ni nyina ye wo ho aban ya ye de betoto so ama wo enye bibia ne ebem waduro ebi wa haban no ane ye de beto yare no so ama wo amanako entina
dane dan nyina no wo ba ba center yesa yare bebre no eya haban ene edi dwuma eno na me ye danso enti se wachi kasa na eya spinal cord no ahaw ne amane abomu a ma me papa enkotu sika ne hu ba bia wo koi 190 nyina abre ene me no wo to nche ase se obepie ba center wachi kasa na eya wo ya no wachi kasa na yare abomu no oba jada wo ma na kofi ba de haban ebesa wo yare ayisa wo ha na firim dabia ya ne kasafa omo anya kotodwem ohaw ne amane no kotodwe ne ohaw ne amane no edoso bebre enipa bebre atiti wo kotodwem yare ho sabre ya me kasa obi kotodwe ye ne ya wontimi nante nkọ ba bia ma me papa enne na wo kasa eni tofo adoso machini ointment ahodo mato enu ahodo ma no ma me wanom enko ekire se wo fa wani nkire ma heba center de na me ka che ne se wo yare wo kotodwem katrejino na se kasa na wo kura na butu so no ana sarere ensuo na abegira ho amana tawa ama yare abamu a wuntimi nya wo hwe ama okotodwe na etutu eye wo ya ene edai de me ka che on se fo ani che ban he ba center se wo ba bedura de mayen sa yare ema kotodwe yare ne kontam ne se wo ba yen ye de haban na to so na haban na de tu kotodwe ne so no yaka haban be makomako 20 ena doctor nimdie mu wode abom ana wode to so enti mra wode haban ne betu kotodwe ne so ama wono emre tie bi yare bi e wo kotodwe ne bia no bo se haban na yi sa yare ni nyina afiri ho na afa wanya mfa hodie enti me se wo tie me na wachinchina kotodwe yare no wode bo ho bena se kotodwe yare we die enko me ho mete machinchina bra ma me se wo pese kotodwe mu haw ne amane afiri wo so a baby a wasa wo do ani kire eye ba center ye wo atonso ago se wo bepie wa yare bi a wo kotodwom bia no anu nti ama wuntimi nante ama wo kuta poma tenten no oba de haba beto so ama me se last week ma mi bi ba center wo ma ye di wo fuoi enu na kuta ma mi a wo de ba ekuta ye kra ne ye ka so wo bre wo ma me de awo fufuo ne yale ni nti watam wo ma kese ena wo sa ba ye no ena oba ye wo ma no waja to baabi ama wo nante ba enti se oba ne de haba ne tu kotodwe ne so a simaka kra bi me fa se 3 days wo be hu se kotodwe ne yare ni nyina na afiri ho ne ko enti me self ani kire ho afa obi o asisi yare na ha no sisi yare edi ni nya me se wo tra se odidede o sori odidede me srew ma me papa wutie mi sisi yare na wo so no se wo hwe ya ebetena wo so ama sisi na chia kohwe baabi emu batwe na ye mu twe na enche ayentu na ma na bra ba he ba center wunya bepie ba he ba center wo sisi na ye wo ya no ye wo ho haba ye wo de beka ama sisi yare na atena wo so ache no emire tie bia afiri wo so etime srew se wo sisi na ye wo ya se wo ye ba ma se wo ye oba ana se wo sisi edi wunya hawa mesrew fo ni che ba he ba center ewa atonso ago se wo de wani kire wa sisi yare bia tete wa asase su bia no mre dudu bia de wadie bia no ba he ba center dia aba beto so ama emre tie bi na ho ato na afi wo na wo ko ba bi no etime sew se ye woni padua no na se mututu se woni padua no na dane danya obesole na ni padua mu ye wo ya wo dam papa so enso obesole na ni padua mu nyina ye wo ya mesew eye ho ni amane na ba bia wo be ba wo du problem be ba ye be hu yare kro ama wo eye ba he ba center mesew ma me ena awia mi tufu se emfa wo penkoto tonro enum ensa nkofa yare fo from lew yare na ha wo na enuma na wo ti wo ni paduam no to na ma na bra ba he ba center e wa tonso agu wo beduru wa ye de mfidie behwew ne ehu yare kora ha wo emire tie bia de ho aba be kan na afi won so ho ato afi obi wo ha eni yare na etete no obi wo ha nani eye ne ya nani tete no he mesi awia boy nani so ye no wisi mesrew ba center kasa wode aban esa ade a nyagidie se wode ye etime so ma me papa a wani ya oya wani ya wisi wani huna de etesi wani so ni nyina eye yare me so wo bepie ba center ye ni aduro na ewo no ye de mani padua no onom na koyi yare bia ba wani so no na fe wani na nanka ntimi mfa hu ade no na fe wo de hunu ade enti awia ya me kasa se papa ana ma mi bi empo wo wani ho yare a me se otworo naka wose nipadua no okania ne wani hwa na wani kania na anum na abayira wa asase so se adum anasa yare abam yanum ya ni nyina no fo ani kire ba center ye bamu aduro ama okania na sa abie ama wani yare no akọ ama ho ato me se oje number ni biem na fo ani kire ba center ewo atonsu agogo me pa cha number no eye 0244
08 34 82 and you was 0244 988 004 that be a catch us would do any better by a bar center. You will physiotherapy or your massage or your massage or entini pediano emra when your stroke our by a bar center no ya do to fidiane so na fe ye de ensa so massage you will stroke or draw abaye de kawa emre tie bi se stroke no twon na asio se wo ye den yen wo ba beduru stroke no ho beto amwanya afa wudie afa obi wa kompo yare na wono so kompo hye ni minimum mesro se kompo na etete wo na edi unya eno so fo ni kire ban herbal center ewa atonso ago ye betu ase ama afa obi o osa na ekunu yamukuro ha no osa no ha adwen papa mako so trauma osa tetew abra ban herbal center wo ha medi ho yawo enti awia ya make say osa na ha wa eno so fo ni kire ban herbal center afa typhoid ana no so tetewa eno so ba ban herbal center ubenya afa enam yare bia na ha wa ni nyina no fo ni kire ban herbal center kasa na ba wieye yare bia wo ewo ni paduamu no ban herbal center wo ho ahaba ye de besa wo yare enti me so je number no ne emfa kasa na emra awieye me pa cha number no eye 0244 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko aka ye 0244 988 004 me pa cha open by bar center Kumase ye wo atonso agu government hospital no na chi ana be hu by bar center tamanso ye obi okom 16 lashibi afeso do ani kire sunwa so aye weri afeso nya magazine ana kofodu anso ye kofodu ajusu station wa me so fa yale nyina beda ba center ni afi ahaba ne sa yale na mra nudu na yale na wo kwa emra ni sebo eye ba ye de tiefo ni ahwefo nyina ase oba de ya adoma mbesa ate yenka atiefo na wase papa afei ahaya Akoma 87.9 makoma mu nsam dwumadie no eno an ye guso ye de mamu no na wo ye de mo free studio B now ya sign aba studio A na ye koye second story no eso oba memo ha na mam apom ti sen wie nyame adom within ba je from patience in team free here by if it touch my tanos what in say ba cho me 39 years okay patience yanko adam ba cho me ba ya anya bone ba ma bia me ne na wo nkura me ensa e frɛ no akwasidru na ni dodo na afrɛ no sakola ofiri abu akwase paase ho no no maame mu nyina wo no maame mu okro bia e frɛ okasapin frɛ apia hene me ne ba ma na atena mfie edu enie ba ma na be wale me aye my frashem ka wa mienu ono so hye baako en wode me betena tu free techimata no so betena kuro bia e frɛ honom Kumasi kuro dua mu e frɛ akropon kokoben e wo sunwan road tabre lai honom me ne na betena honom wa CCS muni na yete honom no mama ye ni bidie enso obi nti ye ntam asem me ne be me ye bibia bom ye di ye nkomo ye bibia kama obi anti ye ntam asem be mfie me nsani na menyim me ba de otoso mienu me wo ye no na asa yale kakra wa akura no nti me ko tena o ma me ho wose paase nti mira o mo ko akura e fro apia hene me no o mo na ko ye nti me no o mo ko ye na me ko tena ho no na no anche bia na lockdown ni si ye nti na yeso ya na ye afu kakra kakra ho no nti be ma dwe se na me ye mako kakra nti be ma na ho anu aba ho anu ko ho anu aba no ko afa wi eche mama wo ma biem me frɛ na wase lockdown no wantimi ma ene ye season na de nsem bebre nti e wo mu a ena me ba me ye madwen se na me wofa me so me ma me ne papa nyina awu ti me wofa o ye me ho ade ma no wa firi mu a ye ba yie ti me frɛ ne se eja me wofa na o ye me ho ade ma wu nti me pese me ba Kumase be fa me ntoma na me kwa yie wo me ma me krom wo techiminti ya adwomo e ben duankwanta nti me kansa na oso watenti me beba me mfre no ma me lolo fe nti ta wade be chem makọ no me wo hwa na me kunu no so no o ma me mienu ansa na me kọ wale no ana osoma ne ba panyin nso kwa na me ne nete o ma me afiri mu nti me ni akra na ma na matete akola na ti osoma ma akra na be ka kire me se me ba abefa me ntoma na me nkọ o ma me ho abu akwase paase na me kọ ho no ma me niema wo ho me nkọ fa na me
na meniama de wo ka ne sa amenti ase na kasa ne ye mu so ye betena kokobi woni ye han dan ti dan na ne ye han no e na o ma me nua ba ko wo tema na o ma ye fi mia se ye ntena ho no nti tama ode safo ne ma mi kunu no ma me no ye frɛ na abena se wa ofiri se paase ma me ne frɛ me ka kire me se safo na o mo de ama ne ba no efi o ma me nkotena ho bi na se me ko fie o na se me ba bi ko wu ana bibi ko ye me ma me mo ne ba ye se abena se wa na ekum me ba onua ba ba ko so ye frɛ ne bohema wono so ka the same thing se safo na me nkotena fie ho ti mama ba sa na be ma no ka se enko fie no na me suro na me de o ma me mo aka ni nti be ma no yi bi na me wa kura ase ye frɛ odi asibe nti mra be ma no yi niam de ko fie ko na me ni te ayikuma se ha ti me te se be ma na yi niam na ko me fa te ha me pa na ma asema na o ma me na ka ni nti na me suro ti didi mu a na me de me yes me ba kuma se to so ma akra no be ka kira me se wo de me niam ko gu se paase wo no me kwa yie no me koduru be chem no ma anko e na me koduru fia me che abusuafo na me san ba kuma se anadwo ti me do anadwo be to be ma no na obisa me kwa so me bo mama ne se eja me ba se me be fa me ntoma no makwa yie mama ya me anu no kura no be duru na be ma na twemi ne ma nyina ko gu se paase wo ma me dem wo ma me abre se wa dem wo se paase me na me se eja me sro ko fa me ne ma bre me be ma ne se da mama maame ne me niema ne dai afi na maame ne firi apia hene di asibe ho ekọ abu akwa sepaase na wote na maame ne me niema ne da ne dem maame no mi kunu no maame efre na bene se wa maame ne nka niema no ho hwe me duto monfo bebre anim se wo mon kasa nche me kunu nkofa me niema me na afi ekura yese se de ma ba asetena be ma ne se da wo so da wo ye maasem wo fa ha wo sene ha wo wura no wo sene me kwaka no mama wa record ma no asem no de ascending na busuafo no mo de admate na wa di matem wa ye ma asem ye ne ma bi na me kwaka no wa ton me na busuafo no mo di matem obi mfra me musa me se wa de mu nsem kwa busu obi mfra me meba Emmanuel Kombian wa ye ono na Kombian Clothings aye ne dia Emmanuel Kombian ono na Kombian Clothings aye ne dia na pempam eniema sa no na ose yemfanto adofo eni yahwefo eni yetiefo nyina dan nim se ninua bema ninua ketwa oye bema yefra no Emmanuel Conte na Emmanuel Conte ayira wayira edia yetade frene pa eni imaketwa ni mfoni ni eni yade atu TV ne so no all over the world ni mfoni ni akoda no awayira no Emmanuel Conte na awayira no ni mfoni ene da so no ne din pa omode frɛ no ye imaketwa na oba ono ne nua pa ne ye frɛ no Kombian no ewo Kombian Clothings wadum railways ho last week Friday ya o ene okọ ye 9 December ya ena akura yi ko ne bra ho ewo ba bi oye adwuma yi Kombian Clothings anopa no nkron 9 AM na wo free one wase wo kofie afei de wo ponko duru fia yes imaketwa ma fie o na ne wa fa hene ne wo ma hwehwe no tokro ntwo no ne matwa mu ba bia wo mu nim sei imaketwa di agorokọ ehwo nyina wo ma hwehwe fa nyinam enya de a wo ma hunu no imaketwa ya ne mfoni nda hoyi wadi fisia dun so me pacho se wo hwe Facebook ana se YouTube kra no a wo betumi aba se wo tie radio a wo betumi aba be hwa akoda yi bi bia na wakohia ne baabi ana baabi a wotie no wate wonche wo pe wo hu ne fie kwai enti bra na behwe ne bi na ebo a me yensa nka ne se de wiase ayehu wadi fisia dum yensa na ono onye tente ono so onye tietia oye ho ne ho wono a ono so onye slim ono so saa ho ne ho saa ene wotie oye tuntun wo hwe ne TV so a oye tuntun na wote otimi kwata yi boshan ampa me ho no wotie house number plot 24 block 111 house number plot 24 block 111
boshan ampa me ɛhɔ ne enua bɛ meti akora ketewa yayira 17 years imaketewa anase imano konte mesramo adawro mane ani die kwaso na busuafo nyinaa sunu gugem bronya na ebɛn yɛhwɛ ne ɛkɔ so ɔman Ghana mu kyɛ sɛ wobɛpie no ɔman ya na uhunu ne wɔnyɛ enti abusua no da na wɔn mu didi enye yie buaye ne na yɛn sentimi enka ya brant yɛ fɛfɛɛfɛ ya wɔda hɔ no sɛ wɔn ne baabi afa ho ama ne bɔ ma posifo so ye bia ɛbɛn wɔ ɛnte sɛ Akoma FM wɔ asokwa yɛ ne mɔ no ɛna ɛdi nhwɛ ne mu wobɛtumi abɛka kyerɛ sɛ wohunu akodaa no ɛwɔ baabi ɛnte sɛ so abɔmɔden ne frɛ yɛ sisi a ɛwɔ 0244 806750 0244 806750 0244 806750 ana 0208 161822 0208 161822 0208 161822 Emmanuel Kombianse enam wo so ema wo mo nsetimi ka won de hye Emmanuel Contape anase imaketwa yi abronyan na asie sonko bi amode bema no woni wie ni afi atwema me akot the year 2023 enu ntimo mo ayi me nsanka no yenu aba to asoma me mama ntimi pacho emre bia wo ye ma asem saa mekoka no wa frɛ o maame mo no wa ton me am o maame mo esem kituwa bi kra na bebe ye ntema no wa record no de send wo mo no mu di mata obi be ma record wo ne de nkomodie mama wa record ma no asem wo de akwasidro French asoduro chasoduro ye ngadem di Sakola akwasidro chasoduro ofre bua kwa sepa ne guy name de say Sakola ada ye wo no ne tiri wo afunwi da mama de mbeto ye ne sa na mbeto na wa twa Sakola de wonya Sakola na but your friend is Sakola your friend is Sakola what did you say me pacho 43 years and na wo tu me recording na what dey mu papa record mama de so twa picture wo twa no wo de asende and no wo twa wo ne no amubọ bros no ana David bros brother mama me ni mobi na wotimi se me ne kasa na so ya ade bi na mente me waso ne ka wotimi record me de na wo twa picture no de asende na busuafo no mo de mete ho mama minim feeding bottle tuana no nwanwa mama ya da so born babe mama nwanwa obo pampers mama ana nakpin e ba cho twa me sisi a o de twa me beba why twa me ne nyanwie yo mama afei na agoro no aso eja no afei ne ade ewura buchi anim ene ade ja na gum ne ebom se no ngusie no na e ba kasa bede eye health electronic na make for one ade ma wo mesraw say ye diabetes and hypertension stroke and we nine won say tititi typhoid and also prostate yade we ni padua no mutumi say ya na mu hihye pa yade be na ha wo ya atena wo so mesraw ada tutumne kama na ma oto na bra eye health alert a doctor for ni fidi akase ye ho ene wo ahya man ye ne kweso ta hwe animu ye be municipal assembly no Medina Post Office First Atlantic Bank one year Kasua Crispo Junction ye ben block factory na freyen our 0242 518893 0242 518893 na anyone mun nkomo floral disposable handkerchief no eno an is say you use yo ehia purse mi hia hanky mo ehia bag mi ye ya na ye hu o ne de agum hit no so ye de agum ya paper ya na ye de paper na fe ye de atodas be mu kama eno ti floral disposable handkerchief say handkerchief dada no ntoma de ye na kwa de e kwa eno no mansa ka bi ye wo toilet roll nyina facial tissue ne ho ne manak pins eka ho wo pe bi afre distributor 0243 033033 0243 033 adi na mo sere sere shwe mu kaka ase ase na wu twa ana ya juada menya fem Vemo no juada I tell you na se nya kopon di afia ka mi kurisi very good Israel tutu ala na uju afi apro abatu yensu bien ajuna miadum ye wa ma fe batu ye afishaba afikome tu yensu bien afishaba come tu ye bien afishaba come
to ye. Marco, you way ya mikro dia. What we said the message to degrees. Inches. Now the with the jingle bell what the jingle bell now the jingle bell na jingle bell no dia. O call local no ya media mu na wo ono meto media bi na mehwe. Jingle bell omra meto media ni bi na mehwe. Omra meto media. Omra meto media ni bi. Na wo baba be bi ti me. Ya me ba center grafo ko dia fa samna ya dia ba. Ya ku ni samna bo maso do. Wo dia bo mo dia fa samna ni dware ya grafo samna. Eja wajo wo be unu se fine broad na ne wo na mani zanza ko. Be ma wo ye mrempam wo simpam wo je caterpillar. Wo adwuma sa wo mra ho. Egrafo samna ni nku so fa sansa wo tutu be ko tipa ye be ko. Wo we dia be ye fe. Richmond Herbal Center was a Brakuma FM, Benya Biato, Angel FM, Benya Biato, some Darren Herbal Center, some Herbal Center, Blessed Herbal Keo, Jeff Herbal Mancasim, Paulina Esapon, Fico Herbal Konongo, Frayan was 0249 186845, 0249 186845. Now, just a young quiet animal and stuff like this. Go fire, my dad. What's it in the field? Go fire when you drove up and grab a yard. And to me, so what that baby? What that would I will say? Oh, Papa, what did you know? Enti wo dia masaka grofa wo bedi do beda year 2023 ye fa woni se de economy ni bezi akọ ye be ye fa ya ma economy ya ni awu ye be no grofa wo be se economy ni kọ so ya fa ya wo gas ye be fonfon ya mo hwa ye ni ya tokom economy no gro beje ma aha ye bedi enti no grofa wo ko cash dwale Mr. ba kole na cash time runs not able was a Fred Mens happy down pure live chemical ni e ba shop nyina no grofa nya na frɛ 0244596532 0244596532 mpacho your sponsors no ya hampa ni yeje no am joso hampa na ya kasa kama so go chinji go fire yeje Dr. Ba Fetes yeje omunyina Zahara yeje Piwaki yeje Charistic yeje Hindi yeje ana ba ku bi aha Dr. Manfu yeje kafe yeje Dr. Bedema Grace Gift yeje Tom Choco yeje just say ana akwantu heba yeje yeje ani yeje ya fabra ya wanda o be fia na roka yesi ko medem Wanya fe kakra aze ana ye dache hene ayi ma kokunu policeman ana ye ne birthday dache hene happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you. May God bless you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Sweetheart, may God bless you now. My apple. My title is Police Accident Investigator. Okay. At Bekwai Regional MTTD. Okay. Now ordained pastor of International Central Bible Church. That's right. Amen. The owner of Dache Hene Football Club. That's right. And the chairman of Trede Akas New South Landlord Association. Popularly known by all as Dache Hene. Hip hip hip. Hooray!
wabɔbra watumi ayɛ adwuma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ na so adwuma pa wayɛ adeɛ nipa deɛ wayɛ bia na ɔkyɛ sɛ wayɛ adeɛ yɛfrɛ no Jean Sergeant Ebenezer ɔsɛe tutu ɛna wabɔ adwuma wayɛ adwuma pa bɛrima deɛ woyɛ adwuma na ɛsɛ yɛbɔ waba so ade tea yɛgu aduane so a ɔmahu no mi ma hye wɔ mo so ɔni adwuma pa na yɛyɛ ne yɛhuhu me wura didi na taa nkoko ma me taa ma mfa nkwa ho a me wura didi ma ye bɛmɛ na me yawo na me fa na wow bɛmɛ na na ma denden na fufuo na me twa na ma denden producer na me sha Ebenezer ɔsɛ tutu wabɔ adwuma ma kyɛ sɛ odi nwate wabɔ adwuma wɔn nsamra ne adɔɔso Ebenezer ɔsɛ tutu sergeant police accident investigator bɛkwae regional MTTD nyame nhyira mo minim sɛ deɛ wɔyɛ ɛbɛsaa wɔyɛ nkɔfo wɔ nyinaa ɛnsa wɔ mu nyinaa ɛne ɔbɔɔ sa commander wɔ ɛnsa wɔ mu nyinaa ɔmu nyinaa yɛrɛ mu saa yareɛ no nkye wɔ mo ɛwɔ Yesu di mo ɔbɛde wɔnyɛ nhyira ayɛ nhyira so koraa ɛnɛ ɔbɛkɔ kwan so bɛba na ɔpɛs mi ayɛ ma ɛbɛne sɛ bɛhyɛ agye me hyɛ ɔbɛde wɔne bɛpie ɛnkyɛ sɛ ɔbɛmu bɛpie yɛno bɛkɔ nnɛ nyinaa yɛpie ɛnɛkɔ biara nom na ɛkorɔ mo pɛ mu mpo nana yɛhyira wo yɛbɔ mpaeɛ ma wɔ sɛ Awurade ma wabɔ bra bia bɛkɔ bia ɔyɛ nimonyamfoɔ yɛmpɛ sɛ yɛde ne picture bɛto so ɔyɛ sogyani policeni pani paa nti yɛmpɛ sɛ yɛde ne picture bɛto so nkɔfo ankɔtaataa no ɛyɛ angel ne kunu no ne kunu birthday ne yɛdi ne da no nti adwuma no yɛanyɛ biam koraa ɛwei ara yɛ yapɔn wɔntimi nya yɛ hwee nti yɛbɛne nyame nhyira wo na ɔma promotions ne mmra ntɛntɛntɛntɛm antibiɛ na wone dampaare ayɛ pɛ dampaare kɔɔ yɛ wona wona woba no obia ntimi nya wɔ hwee obia aboa Ghana yɛ deɛ na wiase kra na yɛ nkwan wama n'ani agye wayɛ bɛrima adwuma oh yes wayɛ bɛrima adwuma na wote bɛrima anim ano no yɛnyama wakonya yɛnyama wakonya ho bɛrima nyinaa gyina mu sɛ ɔtaseɛ nti sɛ wotumi bɔ adwuma saa no wahyɛ bɛrima nyinaa ni onyam nti ɛba sɛ ɛsɛ sɛ yɛhoahoa ɛna ayi adom Kwame Adom abena kwanu na Eja Kwame Adom okay yɛkyɛ tiefo nyina yɛkyɛ tiefo nyina ma wonye so atiefo agye so mekyɛ opele mekyɛ ma Lydia so bantima to Jodi fashion patase market I&D boutique patase Jodi area yɛ ba ho Jodi so for na yɛ de wa yi ne bɛkɔ na Jodi adwudwu stand ma mekyɛw bia etwa gye no bi na wo yɛ den a wo bɛnom nyɛ ho te sɛ de asa wo mpɛ no nyɛ sɛ free camera mu a wo akɔ akɔgya no nom na wo bɛnom nyɛ sɛ ade obia bɛhu sɛ wo nom ayiwa ma in fact story na ɛne yɛ na adesua wɔ mu pa na ade ba kɔ me di ya pa yɛ on sɛ wo ni pa nya asɛm nipa bebre wɔ sɛ su no sɛ wo ni pa nya asɛm na sabio na ewunim sɛ ɛnyɛ no kurempo na wopɛ sɛ wo ka de to nipa no so ɛyɛ ade ba kɔ ɛyɛ papa sɛbi wɔyɛ dwonsokuru ba ɔno nya asɛm ɔde ka so dwonsokuru bu ɛnka so otimi dwonso ama kata nyinaa tete wo nso kata ntete wo nsɛm dan so ɛsa enti moma yɛ mfa atorɔ hwɛ mai ne nsɛm a ɔka nyinaa no sɛbi atiefo tie nyinaa wotumi sɛ ɔnhyɛ ne nyina so pa wɔde bɔ ne yɛkɔ adu sɛ wɔbɔ adwaman mame ka obi message on the mame nkyerɛ Maa Akos good afternoon obi the message but also when me suffer don't me yes okay obi nso di odi ama Maa Akos good afternoon please I stay at the area where Jadrum stays etule bia me hunu ne baba ne se wo de aduane ekoma ne papa na aduane na se de koma koda etule bia ensi basket mompo na ne niema nso ubetwam no na Jadrum na na esi na ade okay that fantastic sɛ no deɛ saa ayi nyinaa no agya adom abɔbɔ so sɛ saa no ne de ne tie but ne nyinaa no ɛma me wie sɛ
because ne nkomo wodi na ko wie say me yira akobɔ adwaman ntimi nwa na biem so kasa me yiri mume me ye enye na asade wo fie e ma me ntina me gya na ma a different thing altogether menim say bia on say be ma bia na yiri ntem wo ade ba ko bia na yiri ya wo mpe say wo gina so gya ware ne ye ke bia no e betumi akasa o eni bia de oyiri ye on say asemi na ko wie say ma me yare ya okudu asori fie ye hwe na ma no to na ma na niko kan ye ebia ne kun sha se o ye complaints e wo ho sana sabi we ye kan akopio complain wo ye no o ye se won si meni oma and ebe shemu keke but anya no the main kwadu a wo bo ma no kwadu wo bo ne yere pa no se wakobodwa ma sofo no asas o sha se o ma hu se e sofo na afa no ye be wie chi no ba beka se asofo no sofo nketo ni bi na se asemi ono nka se o kama on shine ni evidence na ni nyina ko wie say coaches na o putu no onim se so say gina de ogina se sofo na afa na e be ya asem tene se o dan no ma no be sa se on de ogina se na yere abo adwaman na emum e bia sanye sofo nko asori fi ho no obi ayede e we ekwa do be kan se asori fi ho na em se obi afa o ye ye fi asofo nim abaye no obi ma ho na me kama asem ba no no ma ye mfa yawo ya wo ye nya sa wo nsi uni o ma me yesofo e wrong sa wo ne nuaduane ma odina na say o 7 year ye nyina ye no 7 ma 7 year ma ye be kan yesu ye nipa nti e wrong sa o yere be ye o sa na mum sa asemba ne ye kan because ye titi nyina no yare a o yiri nya ye ya o pese o de bon kwa du sa adwame o ko bon na so fie nti na ama wonya sa yare no ye titi mu nyina no so fa cha ko bon adwame ya se say ye se be ye test asena o yiri ba be nya sa and na wonyin ne se dama dama ya won so ko boy no ebia okote yare ne firi ho e na ade ba ya wo yere oh emema bebre wo saade na se ya asemba ne ya hida panioma bi woni obatema na se woni ne bo bra ne dum pempes na ofise wo pese wo gya na ma ye mfa no kura kwan enya no se wo se wo yere wo pese wo gya na ma obi ani proba se wo ni ko gina so se na okay se wo abodwama ti na wo gya na ba wo na di kan abodwama no di kwa bo adwaman sa na wo yire be kwa so ama sofo na ko bo adwaman ndi ba to wo bo adwaman no ade na wo de oban ke so wo ko bo adwaman timi jaawo ana wo na ko bo adwaman de yade na ba be same ba de nti na wo de wo te se wo da ko bo adwaman wo gin la adwaman se enu nti na wo de yare ya ba be yo ti wo jaa no etima asemu eni nyina so until se ye be ye test ahwe se yare no okofa se obeba nti ye be ye test ma enu de obo wa mo se test ehu be bia yare no free se free asori fie wa ye behu se mfie asori fie na free bem ebe ma so na kote ba ye behu ba mbese me kase memma bebre ma edu ba bia ho kwadu omo de bo omo irim ja wo no sebe eni nyina so wo ko no no na pa ni re ja no ana asem abanti o de ba be for sana me hunu aja adom asem no na mesre nye sebe obi a na ye de sa edi no utwa ntoro obi so a no ahweye alright ajadom beba anti e beto aso okay I think said that is the oba wi ani abone ajadom beba nti men kasa kesi bia na de me kan say ya maami so e haw kesi ni nyina afiri wono a e haw kesi a mede so bo ni nyina ebo ni nyina ne se wo na wo kwa asore ho wo kunu ni hobi wo ba ye sofu ensi ne nuoma e na wo kwaji so mu bua no me pa cho na kunu wo hobi wukuru ni ho wo bebo na mane ye den wo bebo na mane ye den wo so wonim ukunu wonim be ma so far as 22 years woni na tran wonim be ma no wonim se de na koma sitie wonim se de ni pasutie eti ede ade a efitiasia no no na de wo ko asori fie ho se ko hwe wo yare anya wo no a eti di ade na wo sha ase kekakekan a e ma ne be fa asofo ne ho yawo wo se wo se wo ya oba ware fo ye de na eche 6 million wo ka kira ne ye dan wo na wo kwa kan sem wo nyina a kira na gede yen oh eti sa wo ni o ma na wo ka kira wo kuru no obedi yawo amama bebre ya hoya amama bebre ya hoya omo yiri ye omo ya omo yiri mu ko ye omo ya omo yiri no ekosoro a wo ye oba hantanfo wo ye oba wani nso ade eti ni o ma bi wo ha ye kata so sie eti na wo ye wo ba no eni me bi wo ha no wo muwa so boko de efri se wo ye ba me be ye ne ya e bi kura wo nsi ne nioma de ye ka ye be ye no kore e bi aduane wo ma ne bi ni eti be ye no kore wo ye ne sa nioma ni nyina na wo be hu se wo kwa aso de dem na wo kwa kosi sofo ne ma enya ne ya e be ye ne ya wo ye nipa e ja do mu bra
adeɛ bi wɔ ha me deɛ kyerɛ ma adwene bebree bra na bra bɛkyerɛkyerɛ yɛ nneɛma mu bebree na nea wo yere yɛ yi deɛ ɛtwetwe ma so kakra ebia na sɛ deɛ wusi ka ɛnyɛ sɔfo no na mmom ebia na obi so tete asɔre da mu a ebia wɔ yare kakra kakra ɛne fa ha kakra ma me ɛna ɔde amɔnyo wɔ yere eti bra na yɛntena asɛm no so na yɛnwie ne yie ɛna se asɛm wɔ yɛ sa tena so nyame yɛ adom ɛne week pɛpɛpɛ na nsa na no yɛ investigation ɛwɔ sɛ na yɛwie ɔse good afternoon ako the man should exercise patient because yɛtumi ɛfa ne mu nsa yɛdeɛ firi baabi bebree to ɔnya sɛ ɔgu ba no ɛne mu aseɛ no na obi ne mu ɔkyerɛ mu asɛm evangelist member so ma menkɔ na me ne yɛwura nkɔdi nkɔmmɔ no afei wo ne nana yerɛ ɛmfa mo deɛ ntoa so bɛmɛ na mo ha family room or rocket clinic yo abusuafoɔ mema mu nyinaa aha ɛnɛ awia yi baabi biara a wowɔ a awia yi wote me nka mo a mohwɛ mu wɔ tv so mo nso so a agya mutie radio so no rocket clinic limited yɛwɔ Kumase Alaba udu Kumase Alaba also pepani na yɛfrɛ no siko sika yɛne pani siko sika efie no anedi nhwɛ ne mu na yɛwɔ nnura ahodoɔ bebree a yɛde abadwa so a enei Ghana ha deɛ baabi a bɛfa bia no rocket na obia bodina rocket ɛnam nnupa a yɛde abadwa so a Ghana fo agye atum sɛ wo pa bibiduro kan a itu yade ase deɛ na yɛ rocket no eno ni bi ɛyɛ pakum capsules pakum no ɛyɛ ɛma sɛ biota fracture ma yɛ mmerɛ ɛwɔ mpam yɛwɔ vein capsules so ɛyɛ ma obi a ɔwɔ dwunso mu haw ɛne ɛnamu ɛyɛ adeɛ na afei mu a mosom prostate no aka no ho Janike 442 emani deɛ no no ɛno nso so ɛboa ɔba a wase kekaw menstrual pains ɛne kyɛ sɛ ɛma wase no ɛkyea ankasa ana metformin capsules ɛyɛ nompe ɛne nkaseɛ mu adwuma na awieye bre yade baako a ɛha yɛ maame nom ɛne yɛ papa nom paa no ɛyɛ nompe ɛne nkaseɛ mu ɛna ɛha ɔmo wobon sɛ obi wɔ ha mogya ne ntimi ni afusane enkɔma nti saa nipa no wɔtena se kyɛ kakra bi ɔsɛ ananse akyeme nan ananse asɔ me nsa ananse ayɛ me sei na bo sɛ ne nan no ayɛ titiriti ne nan no emu ayɛ du mepakyɛw pii sɛ utie me anase o hwɛ me na wɔ saa haw yi we bia edro metformin capsules no ɛno ane bɛboa obu a ne nsa no etimi yɛ titiriti na emu ayɛ no dududu ana ebi so so a sciatica pain efiri ne to ase eba ne na kokom na obi ha sciatica na ɛhyɛ ase efiri na chibremo no kase ntini nim no ɛhɔ ɛyɛ ne ya na duru ne to ase adi firi ne to ase ba ne na kokom no na sciatica no emprempi no obo se nipa ne nan ɛhyɛ ase abo se onan na emu adwudo emu yawo na yawo no ɛwɔ mu ahodo obi ha ne de ne yɛ sharp ebi so also I said yedi tuo bi na abɔ ne nan obi so also I said de mpane bi ene yedi wo ne nan ebi de no ɛyɛ kyɛ sɛ yaw no ɛden ɛbasa na wonan baako na akyi no akyi baako no na wonan baako no na ananse so asa akyi na aka ho nti ye maame no ye papa mu bebree ɛwɔ hɔ a wo mu sɔre no patitiri wo sɔre free ne mpa so no bo nso no atimu sɛ ne to ase no ye ne ya mu twetwe no misro sɛ wam tutu mrika anwura herbal shop anase pharmacy ankɔpɛ aduru a yato ne din sɛ metformin capsules na maame papa ebedu baabi no ɛbɛka wonti ne de how bebree ɛna ɛbɛbrɛw ɛna saa sciatica no de kɔfa ba kɛseɛ mu a mayɛ kɛseɛ mroso no etimi ɛden etimi de ba ana afei so obi so wɔ so a adwuma a wɔyɛ no ɛyɛ adwumaden opagya nneɛma bi mu odu adroba fo a mususu mutu kwan tenten mu a mutwitwi VIP ne mutwitwi atikreters a mufri nkranko Kumase wotena fa kwa bi wa free Accra ekosirem eno susu utimi nya saa sciatica pain ni bi timisro so wo driver ni wo ye mate ni wo ye mason kyese adwuma din bia football a bibia wo ye bia no kope eduro a yato ne din sɛ metformin capsules ene ne eduro a enei aba eboa etu yade ase edi free ni peduanim nti mu a mu wo nompe ene nkasɛ mu haw paade eduro metformin menkonya no eno ana Ghana ha de sesei obie ka ho asɛm sɛ eduro metformin no ɛyɛ adu papa aba eboa etu yade ase edi free ni peduanim enya no nko ne ya aduro eduro a yato ne din sɛ pakum capsules ɛyɛ mema aduro na sesei de enigi sem kura ne sɛ ya wo yenua mu mema bebre a enam yade infections adi di omumuti no ama omu mema fonfon enti omu ko omudofo omu yire mu kra na ma ibu afu na nei de sese wo topakum
pakum no yama na ho ɔden na kɔsoro ama sɛ wotɔ pakum no na wanya ɛyɛ ven capsules aka ho ɛbɛma wo bɛma ni mu ayɛ du kyɛ sɛ w'ani bɛgye wo wo yere wodi bɛsina no na afɔ no ada ɔyɛ sɛ ɛyi mi wura ɛnɛ deɛ wabɔ ho mmɔden cause ɛma no bebree ka wo masɛm a ɛyɛ ana awerɛho sɛ yɛ mmarima no yɛgu yɛ ho anim ase nti buro nyɛn woyɛ ɔbaa mepakyɛw ebia wokunu wɔ akwantuom ɔbɛba ebia wɔni kumase a ɔwɔ nkran anaasɛ ɔta korade baabi ana ɔyɛ adwuma ɔbɛba pɛ aduro pakum capsules yi ɛne friend sɛ ven capsules ni bi ma no sɛ ɔno bom a hey anɔpa mmienu anumere mmienu ne bɛrima no emu bɛyɛ den ahoɔden bɛbɛ emu saa bɛyɛ du kama paa nti woyɛ bɛrima na sɛ wohia wopɛ sɛ yɛkyerɛw ɛkwan a wobɛfa so a ɔbɛrima no soso no emu bɛyɛ du ahoɔden bɛbɛ mu a nɔmba no ɛyɛ 0248 88 50 ana 40 0248 88 50 40 wo frɛ no na yɛ engage no afrɛ 0244 18 32 and a 30 0248 0244 18 Hana 32 30 and no 0244 18 32 and a 30 and no any your numbers I did juma or ya see until we a bema utie me and now your oba no kunu ne bema no e fon na e fon wo pese emu ye du ahode bam na otimi di siu su ye dia mesro freye na ye nkyerɛ ba bia aduro no onsa ebeka bi ana se ne onya aduro na obanum ni nyina no ye be kyerɛw ama wo sosoro onya ho ente ase nti bema utopa kum na wato aduro a ya to ne din se friends and ven no e de aka ho na wasa ato metfagin eno so aka ho e ma de ye genical 442 no wo ba obu nsa na wayase eye wo ya menstrual pains wunya adura ya to ne din se genical 442 na eboa eyi yawo no na fe esiesi wa himfio nsuo na egu scent na wo wase no niema bitimi yifri wase te se akatoa wo ne be mahia instead se be ma no nsuo no ebekɔ mu no na e ba abonten minua ba be den wotimi anyinsen nti oba wo so auto genical 442 na wato ven capsules no ayeden e de aka ho eboaw e ma wo hawo no a e hawo no asie etu entem ti oba tienie me so oba wo beto genical 442 na wato ven capsules na ayeden aka ho be ma so a opese oba ma mu yedu ahoden ba mu no auto pakum na wato ven capsules na ayeden e de aka ho ni nyina akiri wa wie no metfagin de wo so de ka ho cause metfagin no eboaye yi nompemu ayemu adwuma ye honam na etutuye honam ya na ha ye nyina no metfagin no ebeye sa adwuma na mesro so maame bi wo papa bi ana se chese wo fa bi waye mre eda ho a koto metfagin capsules no ema no sesei adansidi a ekoso no ebro ya adwen ene ntiase so o pedroi dudu atu a yaso ye no ye wo kumase alaba udu kumase alaba also pepani ne friend siko sika yene pani siko sika fie no ane di enhwani mu oho ya yaresabia nti no me to nsa afro bronyan emfa yade nkodi bronya no brayaso ye na ye wo abafu mfidie oba fidie no be kyereye yade a eha obia na fidie no be kyereye am ye de ano adura ye den e de amount ye wo lab e wo ho ye wo scan machine so wo ho nti e bia wakwa yaresabia bi kese ne yesi kotwa lab ana koye lab na so kotwa scan so a oba yebeye ni nyina ye den e de ama me se ye wo kumase alaba odu alaba so pepani siko sika ne fie no ye ne fie no ane di enhwani mu na kaise aduro no eye metfagin pakum capsules ven capsules and a genical 442 oko drugstore herbal shop ni pharmacy be bi eton aduro bia no won sabeka bi number no 0248 88 50 40 0248 88 50 40 and 0244 18 32 30 0244 18 32 30 eno ene ye numbers a ididi djuma o ya so ye enti me de me kasa no esi ya nyankopon ya adoma dasene musabete yenka
Yami and Shapa Papa Minia Bema from Rocket Clinic Limited and Wamaya Pakum, Wamaya Genicure 442, Wamaya Ven Capsules, and Wamaya Medfagen called Ecopebi Eto. Yasai Abastidio Evangelist. Mame. In fact, when you saw Mammy, your penny be Yako, ne Mame Ephraim, and crying Santa Baron Ventures, Samuel Kwabena Edu Boatin. Babroe me conquer for ne Jimmy, Sinani Fee, Nenema. Abrewa twere ne ahweda 98 okay erade enhira mabusua oncheche mwere amen ebehia ne adi na otweda okay mame eja adum 22 years na wabre bla wabre nya ne se opese o change o renew no driving license na ope kwan bi so agina o de renew driving license gab kakra na ebeda ntem na oba foforo be hye ho no em se wo hu difference into ope bibia gina so ena wateta kakra ena maami nso nani ana ho sorry fie ngasa menkwa sorry na ukosha sorry fie na wotwe ena me mba na mete ho me bɔ mpaye me ya mpaye bɔ na be nti gabu kakra na be da ho no ode anya ba bia gina asem bi obaka bia se wunyo bia wo ya nhwemu ko akira wo bagi adi enti no wo se watwempena o di kan fi se wakotena ho udi wukunu onye den na duane kura na obi di adanse no se wo ye na duane wi a ekura wo ba de kwa asa akola duane udi koma wukunu no waja hokɔ na wo de wo kɔ asɔre enti ye besere na papa no pe ba bia gina ena maami ya ama no ho kwan no wagina so de to so mienu wo so ode ni twa ben no ansa o manyeska ajusa adwumanska wo mo se ma ye bi pai won nti so obema ni bie ndie ene ode dwamambo to so a ni ni chafa bia oba dwaman na wokɔ no no so afana de no te de baabi badaja adom ye beserew se sa adwene we ne wo tirim a emboa we ye nyina so mfa nja aware charges a wabɔ nyina na passageer so kan ye nhye da nya nyina so papa bia wo mu wo se sofo afa no wo se asofo nkola ni bi afa no wo se omo asɔre ho ni bi ebi enu bi ena afa no afedie ena wo onsi unuama wonye okosi sofo niama ono ana beka wa meka enka hunhunu mami fa we su ntu ma ni bifo ye besere mo memmu sofo nchen huku eno de oba obu sofo che huku na da bia asore dem me da bia me come say sofo na aba na nse ya from Monday to Sunday da bia program Monday to Sunday da bia printi asore man wo mu fa time be ne nko ya adwuma no asan bad ya beto collection anopa so betena wo jade ntem kura de amana tufo bo 3 o'clock 3-4 edi asem nko na mo kan de mo edi nko na mo ye de mo me pese nka ban hihye mra bi bana no de ye parliamentarians mi nim wo mu so mfa so wo Ghana ese wo kwa asore na burutu awase a ye be chew ye be to asore de na nka enye adwu na asore man nko pa adwuma nyo cause wo betena ho na wo twe bia say wonya nya so agira so aware yagu yo so fi wo ntisa obi de aba wo se papa no ntisa but wo hu de akofa aba nti ya besro program no eye wo ba sika gen bebebe na drosso dodo o man ni mo ayede nyame hwe yede na so miemfa nyansa eni ya nimdia nyame de amaye no yemfa ntiti nwan no ne nyina yenko se do nyame pese yekɔ no awrade nhyira mo amen 3p garlic mixture wonu ya mesroma onsa enkabi vitamin C ewo mu ya de wo ankasa ne garlic ene ye edra ya natural ya fancy gas so wo pedra no me na wo pressure no ebeba form wo sugar no beba form wo kase no betwe kama stroke no ebeko asthma ne befi ho wo fu no ebetwe juso twam ya wa wo nyina beko a 3p ya masanja tum wadro no bomodi na ma onsa enkabi wodane ya ba Mr. Colin na Capidan ne Angelos Fmas ne kem ka show bia mu 3p na frɛ 0248928824 0248928824 Fetus Bamboo Toilet Road American for the ama wonei
open toiletro ya agent toiletro abaso toiletro will be a usio a fetus bamboo toiletro and no nigga was so and unti bomondian and necopabos of cofa fetus bamboo toiletro now one casano ubeunusapa nigga no copasa a yakama casa bekasa yakama na yakama adia ya used to be a din one dance ya a yana yensro near ference actually and sorry you mekono if ye mo ubanu coscoman fetus bamboo toiletro yade bamboo na ye pampuro yeni akase memon cry and ye no block B612/8 ata Mpakwashe LP North industrial area and ye fetus bamboo toiletro ye fetus bamboo toiletro me pacho se wo kumase na pebia tua bomodiana FM 0550 000 990 0550 kuma cry friend 030 2224843 030 2224843 nanare mama ene aware ya ma asa ya koyete se mi hu on say ama youth ne kra no say aware kra nse da ni o mani so because onim say na odo he say 25 years so say 35 years na he dey say aware na kwa akosi mama me mesre be ma na o kan nsem bebre oba no so o kan nsem bebre oba ne di kan ya o kasa no mama na me ya akotai oba na chi na so be ma ne ba ya o ke kan nsem mi no wo so wo mbodua afa de wa kobodua but o kan ya no so ma ye hu say nipa de asori ne wa asori kofo ho ene owo obi ono okwa o ti asem no ndo de ye adwuma e bia edwumre bi no wa hu say de na o ye ne na enye enti na wa se say film ti yetena se mesre mama enei me bompa ye kakra bi ama awarefo o ma aware ama ye jija o ma sebi aware ama o ma dream abre mama ye onipa bebre o ha wa ye emotionally stressed obi a mentally stressed niam bebre ha no ena ma aware bi ode ne ho akoshem me yi mpa ya ama no erade hu ye nyina ye mobo obi ko mama ba bia aware na dwu sese no nyame ambemu a mama enye yi nyame nka ye nyina ye ho na papa minim so obeba na so oba no onko tutu ne nsem ye hwa no ankoma konfo ne bribe because ebeba ho because say do see keka won sem na na nka na wo kan ni nyina so ho aso trend ho papa mesrew say free e na sofo na afi de abesi asore ma no nsem minsi so mame mame so ne nsem minsu sisi so mame because e mani bebra for ma sofo so omunyame enti mesre papa ne so obeba joda nyame ya adom ajoda ye twen okay. May I say, Grace Gift and Clinic and Laboratory Services. One nurse ne papa na duje biane ho. Mr. Wada wo pa yarsa. Ewa ena ewa sokro enisa woko baby. Grace Gift, prostate cancer, diabetes, stroke, hypertension, breast cancer, ne all sanitary for ne malaria. Yadia ben yo yadia ben mi bisawo. And Dr. Grace on to me enye enfa emma wo tutumrika ajise wa ma wono batonchia yadia na beko Dr. Grace Bodu. Wo Kumasi Oshim School Junction Oshimama from Barakasi Road and crying New Achimota Petroleum Bangalo one or friend I was 0543 32 00 0543 32 00 ade a menye bi da me wa ne mfie dia sanum ni na me da de pan mu 35 years ana obe fa me fa be ma da kopin se wani me se nyankopon ne me dance ni nipa nim ni petri masem wo so obi afa na kopin se sofo no ye fa be ma da kopin se sofo no kopin se me de wa be men ujidi me fa cho han because also kopin se sofo no debi manona nke ya petri me me fa be ma da me da de pam o me ma me ne papa na dem kwato ade pam ena ode be fa me abde ode yin se me anya de pam ne kura ana ya sia wo guru ne tumi de asam kase e pass enti ma me ni pass me pa cha wasu wadi me na busianfo busa ne se uni ya na so bi na tebe ka cho se kura wadi me woni mi anka waji obi yire atra hu fie se wa so ri fie se mo ye mpa ibon na mane mra wo sa ka se o na police for ba se wo meche me enti wadi no ya be pin no chincha wodi me fa ne samere no ana me busianfo ese kwa ya ja bi abufie na aba ye twen ya na wotwe wo sa akọ so a sa no aka ada wu ko ntumi mfa ya me pa cho enam di otumi ne me da me ntwa toro se bia so wo kwhwe ho yade ya wo se sofo sukunde because se bia wo ntumi nya adwuma no nti bia wo feel say wo ntumi nya ni nti wo ko ye no me pa cho ntesa acho ntesa bibia ye correct me pa cha
bacha enti ya pena de osia na osie ani mabusuafo se ene de osia na osie na so oba ne fa nsamre odi a woni no bre aye japade enti woyare hwene yade ma ne honto no na japade an na ye fa ne de ma no wo se waka che mabusuafo se asase no nim kwaje ye na busua asase woni mi ni ade chetuma ko bodwaman dia woni mi ni ade che woni mi ni aya le hwenti mi nkoma sofo no a ode yade ma no won hwe mi no wa ne nka me yire wo na se na yade na ade ko ho mi ba chance bo mi fa yade mama mi ko ye no na se mako se sofo no so yi mi yire free ne nchan se so ode mi ko hotel no ko di mi ami tumi hunu wa guma nu ase ama etranya bo fra ya pa mu hunu mako mani biri sam na make up ha no mani biri sam shade na mi ti sei a kina kro no obi a woni mi bia nim se de bisitie na sam na make kan so a kina kro mfo mu ntie me sengontompo na mi twa samiti sa obi a be hunu sancho me mpa bra na be ama no akobre na me dia ne abidie ene ayi beji me japade a obi a hwe me obi ko bi no 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 abanyira mi twa nsanya mi nuwa obeka no kra na mo no ansa menene nyina no ansa fa ne ka hwe ipa chawo me a mi tumi ka hwe minum na mawai minum na metu menene no ansa mi twa enu rodu we afidru ha menene kuta sikan mi kan ya cha wo mo anim de obi anu sasa ma me kan mi pa chawo achafo mu tie mi pa sasa ma be kai sa me bua mene no mfia duasa ni mi fra sante ba kwai na papa ni fra china odi mbesu ya de pambo ene odi konye mmia wo so gume ni mase pa sa so fo yo wo gume ni mase so fo di me eye fra ne ntoma awiabo o so fo ya den mi pa cho so fo mako wodi me mame na men kan sa meni abere san wo kan meni abere wo so fo di me ntimi nko ma so fo ni wan nka ho ma bre ama yade be prim sa amre yi benya be na fe minya hoto mi da ho sa bresa ene ye me die kura bo me ba no a wo benya bia bi no yes sofo di mi ntoni mi ni ade che ja wajo wa jina no so be jina no so tu free ni fie en sha se so me papa wa ji ni tan ni fie en fie du mienu enti fie no obi an se won na ha da na ode mi te wo mi papa wi ye chei en ode mi fa kwansa bani no so egu mani ase seme abrante sa ensia da ko ni ho nti ensia we kuna ma wano a empra me fa ya na me fa be ma da ne sa be ma no wanyo ho de mpo me pa che waye me wade enu ogu mani ase sa na ma ko se ampa se be ma wo no ba to aso wote bia bi mu sa ke fie bia sa ni ntinka wo hu bibi sa obehunu na se mi kuta bu mana me ko ya na se be ma no ko di sofu no ko di mi aminim wabu sofu no anima se sa ka se sofu no wodi asem ne to no so senya no kura kwa ye bibia me bibia to no wasa ko jina ensia na mene nu amu nsa gbo me dua sa firi nwura mu ho abe ka kire mi wo fie woni ko da ne dua na so wonko be pem na se no ko se ne siko ye che so obani se sofu na me sika da sofu nso me no ba ka doctor wusu ntua won na mam sika ko tua ayi mi ba fie wusu ko gba dua nsa sofu na mam sika da ensu enwura mo no ko ya de no ma ko bia ne wo no na sa ba mi fie pam ana obaka kire mi ne mabusuafo adansefo ho yakọ omi enko dane yakọ akọ so nko mi dia sa na ko ma kire an fie fo eho ye so gbodua ye modua on wi do mo ka asem ko si ye wa medane ye dia akọ abransin na konfo bi wo ya fra no ogina ho mabusuafo ogina ho na nanse aja wo yire so sofu ni kura firi wa won firi wa chida wo yire osuro no antesa wabodua se me moy ana nanse wabodua kame na ne wose me moy na me de tutu nsa de gunsuem ana nanse na tutu nsa gunsuem ana kire sei adwene be na ba wuti 224 na 8036
0322498037 Dr. Bedema Garlic Mixture Precasa Lime ne natural herbs ne dia ye stroke away cholesterol no ebena ne nyina wafuna so an wode no big man capsules ne Bedema co capsules bema wo drop brada wo ba da bridwa wa yemre pemu Bedema co capsules ne yamtim ne ko kotu ase Bedema ladies capsules ema no monfom we kodesh powder ne capsules asthma yade to ase Fred Doctor was 0248288788 0248288788 udini baby afrefre hello udini baby afrefre yanko how 1935 years kasa me kema me kakra enta obano eba hono ndika bo kwa divize oni bo mani na obo ba mani mo mu twabe esa ni no kwa ni kanu ni mi twani fe omi ti le se ni lo ko na ko se ni na de na na kan ti a se ya ni na bia won ko ma ye na won mu ko ni je ba be chabi e man se be chabi e ni bi pe ipu no kan me da sepa we didn't baby afefe Marco be mena Marco na mo ma ba su ma pa mo ye mo asant ma nyam sabuna Marco me di mo du abre ko jan seneko fantastic patavi ti mo pe bidiani aposie wu taxi driver na Marco na me hye mo Facebook won na ma me no de libre ena e kata utimi ta som na aba na chi ma me ne papa na Marco me di sa me ho se edi na be ka be ma na be ma bi na no aka che ne yire se so fu na akọ no ho aso no ne na akoda Marco hwe mana ya yo mo ade na e no da o mo fa ya nya fi o mo bu o ma so fo che nya nti o ma se ma bi wu su ku ni o ma ba o fo ya o so fu e ti ni o ma o ko ji ni o ma na si wo ne ukru na wo ne ukru na wo ti aware na asima ku wo ti wo ye dai nti o ma se papa we be ka se bia o si ni ya na ire di mi fa mu no e bia no ne so fu no e wu bi ye nti no papa no mra o me te se mu na asoma na ire bi ye Mera se papa top choco chocolate spread fafa pound no mu na better pound no mu de na we are top choco 3-in-1 chocolate drink no we are say ya den de we ya no nsuo hye bibia wo mu dada for 0243033033 na ma onsanka bi udi ne ba bia frefre mini aba go so aba bi ofa kwata mini aba maso wa santeman pon ko fiase no tankoji iya ba mami e ma wo no abedwafo mo ni adwuma papa na me fa konye so na me chia kofi ase na ne brago atono so ase ye ba tani kofi ase o ne Mr. Apia o mo tie fidi no o mo tie wo dendende mini aba me dia me papa na me ke bibi kakra kire no se bi oba no ko je na wade no na oba no na wonyale na se woyale mpa na so ko akugya na enye fose wo se oba no yale na wo gya ni sa se unpe ni bi mu ena oba no so fo kakra fi no so ko du okwa no bi bua no oji se je okru ni peni too much na sika bia so fo ni de mama ni bia no no oba be bu okru na manye na ma so ye kura chefo ba eti wo kan nyina na papa no be da o se e bia sika ye so fo di mawi na bia ni wo bibi abren so entisa eti esire ma me no wa ye mfunso bebebe na mo papa no o se ma me na ye mfunso a ense ne mfunso na de wonya ye fanto no so se bia wa boy gama se wo bibia wo di be gira so na be ja na bia enu de enu ye sonko se wo di gama be gu no fi aso fo pani a wo di gama da fole ne bia me di se papa no ko samra bi no so be ba dia ye nyina ye chefige na chi ye chano oba so hu asem papa bi obeka che abedwafo ni ye chiefo na de ma ni die bia na esre no wo fa no me da ti me ni aba papa bi ame ensure fa kwata na ye bi na efre wa wie wo se huhumu awade wan yare ye se huhumu obi abodua ana wo no obi a black covenant obi agi hosika ompeso obetua bomodi aneko agonasa manfa kafe jasi ana sedum ana pokra se frɛ na ye bi e wo 0243134535 0243134535 na ye bi ni nkomatenka Royal Clinic ye ne di Jagaman capsules abasisi ya de adro tata hwepa no to obi atimi bi Jaga G capsules no Jaga
man capsules no ye medro nti wo ye be man wa ye mra no bi jagaji capsules no eye sisi yade e de ma wo bia afi wani wa ye mra wompem infection oba ne be ma bomode hernia diabetes pressure stroke ulcer awo ne yade e ka ho de ko atenka royal herbal clinic na Kumasi Agricans man ye wo encantation ngwa freyen 0245-724401 0245-724401 Gynae Care eye medras say ayona pharmacy diaba obabi a wanom Gynae Care bia bedi wa dance say drey esisi akosu akuma anim eye wonyina kama intima onsa enka be friend 0597 2160370 0597 210 I would about hospital that would 360 capsules ointment no eye drotata bomodia na ma wonsanka ebi enabia na nom no na wodi twi na nom na ohobeto 0244886437 0244886437 may so free juice juice bi abronyan eno a ene adidie yankoda ne nom na yahoho so enom program ahodo ani aseven may so ase na ye bekwa adwuma no so anom black energy eagle energy drink no na ho be ye odin abo adwuma the morning na want to bre frame 0208444545 0208444545 na Emma wonsa enke be Carrasing Ventures Zahara mission in G capsules na ye dia bana nem nsa ya de etu ase free ma mema gonorrhea syphilis odepua ene ade nka ye no fa G capsules nim ye no hwie mixture no 3 cups na fanum G capsules no nem nsa ye de adokro wo pa no ne nyina be cause man capsules no eno so ye be ma wa ye mre wodi eno no hindi aba mixture malaria fever typhoid and diabetes no be Friend 0246-348-334 0246-348-334 Baby a ton ro okwa Zahara no pay ubenya bi no original wallpaper papa de atinye bi ane ho se Alaska Star Enterprise eho eneguo enu nti wo pay wallpaper be chepa e de amount designs na colors no ejejere mu a Alaska Star Enterprise original wallpaper Alaska wadrum Mrs. Anoche Plaza obe Prudential Plaza no fresh cia 055-411-4878 055-411-4878 na any Alaska nin komomidi at the Maa Akos program ni yakuma musem sabre dia busu apene samia champo ya krado wana agudie mu konfo betena se na wiai agudie mu nsem a wo patie na opa hwe ni na no watumi ade ama nyame ya adom akina ya bese ya hia biem. Feel every taste, it never spread.